wo hwe wa mema dɔso wo ho enti obeda list so wo nim se mema dɔso wo ho no chenchina akɔ wa wo no nam se kwan patran nam se kwa me do beto list so se no se abana me se ma won konkna bi mti ko pake wo no yama nyina ne bra nam se okay mate so also be worry me amate kasa ne nyam nso akra ho na mete no me ni obi kunu nete in fact me ye okay wo guy ne side me ni problem bia unu obi kunu nete me ni obi kunu na twempena married man patran na me nete because of said the oyam ni nti no me ni problem bia on the side nti me ma me ne papa no mu na empene so say me ni obi kunu betena ti kwa me wusu ne ba me life musa na woni yire obi a woni obi kunu twempena your friend is saying your friend is saying patran winim wobi a woni obi kunu da bi kakai me say wobi a woni obi kunu twempra ono osanfo no ya ne yeta afre wo mo say omudi mates da bi ba ko bi ho brofo bi ho side katwa so mame obi ono obi kunu side chick eti na ya de yin I'm your side chick na ya de yin side chick okay yan kwe nti me maame ne papa de na omom mpene so say me maame mom de onim we na nti na o okay but me papa ne me papa maame de na omom mpene so say me ni obi kunu ne betena nti me ba betena ha na me boy ne tena me pake me ni o makono ena papa friend me phone so ka kire me say so obi a woni yire so be wale me na se me say me nwale no na se me go back to Accra obi kunu ho dia me ko na se me nyama sem a mama fa mafi ama de be kokora nso me nim na nya kasa e o boy ne ho se boy ne so person ware me na me ntena se ma ne nwale na me san go back to Accra obi kunu ne ho dia me na nan say enioma me na wonwu ye nso wa che ne enioma enioma me na cho dia ma me nina because of say me ne boy ne ntinenti wa je ne enioma so on fa enioma mami bi me nko oja me life ama me eyo maame me papa maame o papa maame pacho on tete mi ntimi aha efijas na maka wo auntie no a be ma ediko si ne so person o ware wo no wa ji ne bibi everyone say me pacho nyam me auntie no o me grandma me papa maame eno wa che ne nioma ma yen okay ne nananom na me de ode maame no eno o se se manwale boy we ya wa ji ne mani boy ni din kwame usu manwale kwame usu a wa ji ne mani na free me nsem ti me ne me be kwa akra me na na ekon pa because of our let so munya me life mame me am feel say me wale ya me wale ti me nim na na nya agreement pa ma me fa me nioma na poa me nya de agreement okay and how you dey me fa me nioma na poa me ko akra okay ti me ko ye na me ba ye no na kwa me usu say me nko fa me nioma na me mbra na one mentina ti me ko one day me da hwa no frame sa bena me pese me ne wontina me sira na me kwa me ti o pe why am serious no sin na me so okay wo de mate ti me ba ye no be di be 2 weeks wa ha me betie no ma se me ba ma nko biem nya be 2 weeks afijase na me ti fa ko na me mpe na me ka kire boy ne se kwa me ma miska na me fa nko fa me nioma na me de ya adwuma no ene me nioma kakra embra na me ba be di be 2 months nso krofo hu adwuma me ye nti no ebi pe ba ma menya bi atwitwa me ho ena aso yo wate nti e di be 3 days na friends abena lo na ye koje ye no ma ba di scanning na e de ko nti me niska bia wo me ho na me so okay mate wo de obi besia kra pe ma me na me fa nkofa ne ma ne mbra na se me kofa ne ma ne ba sisi asema me ntina ho bi me metena nti nkofa ne ma na me dan so aka be 6 months ansa na time aso me giska na se enuoma mu nkoye ma wa na me giska na ma wa na da kuma nipa no na boy ni so yo wate nti me ho no brem 100 cedis Sunday bi se me fa nko na me de kwa akra nti me kwa na me friend na me ka cho say kwa me ba setu na si you abna woni nyame nko ukọ no hwe na wa anko chi o mesro enko ka ho na me si you mate na me kofa ne ma no ti me ko Monday Thursday na mboa ne ma ni nna no ka che efiru anse me ntina dan no biem ti won fa ne dan no fa obi pe han ya na odi misika ma why ne han dan ma wo me pa cho dan papa ne han ma okay ena o ka che me ka che efiru an sta na pake me nioma nna na me bae ti me bedru Friday me fro ka che se maba Saturday me no aduane na me bre obi Sunday enso na watwa no oba surprise o be yi bi go fie ma me Monday me ne kasa o phone so no pa ne enumre Tuesday me ne kasa no pa awia enumre be 9 o'clock me ho no frame me okay o se abra me ni ubedi nkomo bi ne nkomo na me ni ubedi me so me bu kotodwe na me ne wo kasa wo so aye den wo bu kotodwe wonu so de open kotodwe buo papa eyi kwani wo wusu nkotodwe de bia wo bu nkotodwe wo hia wo no wo bu nkotodwe ene wo se wo pe
ena ese waso say bunko todwe na wo kasa asem say do senye do osre me fanche no ho na me yemhye me na me se kwa me ade ena o se abra me sra o me pese me no mpena twen no yemfansi ha hey kwa me asembe na wo kano na me ho asase e wo so na me se kwa me asembe na wo kano o se abra me sra o de wo hia wasase su bia ka kire me ya ama na emome ne ompana twene de yemfansi ya wanka chenso wonfa apomfrin kramato kuma se mfa maye Maa Akos mentimi anka hwe chese maye mu mentimi anka hwe anajo do manda ti ade chia no pa enumre na mko na adwuma mu ko no horam se kwa me asem na no afra me fon so ka kire me no fon so asem ti mante ti maba me sro me nie ka kire me o se me ni asem bia me ka kire de maka na maka na me se ei kwa me ehwa otu ni kana pua wo jam ni fie ho ndo koye ti bi bedu fie na jobe 11 no frem fon so abena na me say yes abena wa kuma so na me say akuma so asese abena me ni wunja yo me ni wunja na enja china me ni wunja ye me so wo hwe na me say kwa me wo so me hwe de ade me ya bronsam na wa so me ahwe asema me ka kire no ana se abana me so hwe me ni wunja na nya kire na me say kwa hwe se so ka so ni wunja ya o hwe de me e be hyewa na say bia wo be fa no tra say man muslim so broken heart nti no no hwahwe asemu yankwa ana me say o de mate na me gya no na me de ni to fom hwe na be 2 weeks no call no test no chop money na me say boy yasem o kan yen se wo som yahwe na sem pa na wo kan no na me de kwato me so ane na me so asabena mo akoma mrafom de de kwato na nso be wale me no na me so asabena mo akoma mrafom na kwa me usu o dada na me so de mate ti be 2 is me nte hwe na me call ne fada ho enne mada ho na me de kwato mo nim se sei na ne ba me ne wo na de sei na ba na mmaye because family ma ba 5 days was won ti miniment na biem de mpe wasase yesu bia kasa yemwa de mpe wasase yesu bia men kan kire no ena ne ba de se ena ne ba ne man busan se kwame ehwa na papa busan kwame no hwe papa no na kwame wuni yire enti sei na o ka kire papa no die na o ka ye me ka kire se ne ba ne so be ware me o ma kwose me ne o ma fi nkran aba 5 days ne ba ne so ntimi ne ment na biem ehwo ena ne papa ne ko busan se na kwa me wuni yire ena boy ne se me wo yire na me se he na me sole na me se he kwa me usu wo wa yire na ma me ma pa me boafu ofiri ma brabom etu o ka kire wo papa no ena wo papa no hu se ne ba ne mpra no ena wo be kasa kwa me wonya dan wuni yire ena boy ne se me wo yire na se ha kwa me usu wo yire no ama me ma pa me boafu afiri ma brabom boafu ne hwan eni obi kunu na me na twempena no wona didi man bidie o mekomo ndeme enti o ma pa wo afiri na brabom abetina ha no musei enti ade enti na obeye sa eni eda no de ma chese ma fan spare no o ma me no hapa na me ka twa ma me no hapa so mba ne nkwa mekuna to akona eni me gina ho ka kire ma me no hapa na papa se me ma akoma mra fom me nkwa akra na me nkwa pedan ni bi sa kwa akra back na me nkwa pedan ni bi se me nya dan ni bi a me magi ska wo boy ni ho na me nkotua na me se mat na me kwa akra na me nkwa pedan ni bi me kwa pedan ni bi na me ka kire papa no na me frɛ ne ma me so ka kire me frɛ boy ne ka kire no na se mfie me sika de onya emfa ma me obenya afi sika na de ama me edan na fi kwa me usu ɛna me se mate on de on fa dan ni sika ma me afi ne be so nya me madum me nya bia me de be ha dan no afi sika no me hwere ni mu a no on fa ma na me de kosua ne hyena poko ni fie me kɔ ne adwuma mbo na oni hɔ ɛna me de be fie nti me be fie na ne nkora ne bi friend ka chen say sister bi de omsam ne kɔ hɔ nti omu ni me na me sister ne gide kosua ne hyena pa ba ha sanko obebo odua na oba woni ha nti me wɔ hɔ numre na osane 800 cedis ade gu me fon so no wan ka hwe bi me so man ka hwe bi ena osimi nya abotre man no betua na me se mate bebe 3 weeks time no sanse na 400 cedis ade be gu me fon so bebe 3 weeks sa no sanse na 200 cedis no sanse na 200 cedis e be gu me fon so na say 1004 1004 no be 1 month ni
on frame me on kasam ho me frɛ ne busa na sika ne ho asɛm kra asɛm a obɛka akyerɛ me no na hɛ sɛ me bufu ya metan me nso ha me ni ba bia me ya adwuma obi store ni mu adra store ni mu a obeye na onya lances na odi bebie nti ho no amma choke ya me hye me ye madwuma wo ho ɛna me se me de be dam na ma frɛ no ma ka kyerɛ sɛ me se ɛdan na o ma me tu free mu kɔsesa me nioma ba ha no onko ha me dan ma me afa be ma na me ne tenso okopa asase a obo container si so ama me kwa me wusu nti me ka kyerɛ nsɛ me ntina kra bi obi kru no mene ne ntina biem enti no me ba ha kwa me wusu nti wa pasas na ha amo container nsi so ama me onko to asase no mo container si so na me nkɔtena me nka na me nya madwuma nti awie me ba ya amasema no yo nyame sha papa abena Ellen ohu ana me fra Ellen ajewana okay enti bra wuhunu kwame owusu onimu dada onimu no dada wani wo bia di nkomo aka che so meka che na aka che so what yase ena no wo ba be propose a obu nkotodwe no ana acho dabi enti no eno na si san chemu minim no onu nso ni minim se Saturday no ohumaye na sede a mintimi nkyere but me de mani kosu ya de mi hu ne da minim ne da minim ne ba bia da ena otimi yes ade ne kyere Thursday no enti o ye ne say like demonstrate kyere me wo hu wa oba wanim say no ye na me papa mu ya po aye na ye ko nti ye ko no frɛ me so afrɛ me say obi frɛ ti me duru ho na obu kotodwe wo fom sei eno ode ne sase hwɛ me nim say sister do you marry me why you saying opeja ne nsa te said ode gye me nsa no abu kotodwe say do you marry me because minimum say we no obi atwem pena na ebia wo pese wo be ware na wo de ringation no na mafo ni abehia wo mo ni abu nkotodwe da ko obi be sab obi ani so na obehunu na do you marry me no say yes enti munya nkyere me it was demonstrating said here do you marry me bra what's some idea me nyina nkran ni mu entete nkran and na say na ofre me man no say ne so I ready me papa mo na ekọ no ni ne to ne nkọ na o say na me say there be one sign me pesa na me bo na we ne ring bi kura ring bi ankuta no mame ring bi ankuta no hwe nkuta na no keke no odibusa me sa asem dan wa wo hu dan na ohu mi na wonu won twempra wonu me ntwem enim de da kotodwe wanim and wa say de do you marry me no because do you marry me as you say wo be worry me oh hani asem wasi ana so ka asa de me se ntimi nyina nkran ni mu ntete nkran ni nti me sre no o ma me nko no se me fa me number ma no enti e ba sa no wo na wo so ni mu e ma ne sore ye ono na sore ye to sore no o se de yan no o se wate de ba kan wate nti akire be di nkomo no se me fa me number ma na me de number ne ma okay enti ye hwe wo di number ne ma no na mu didi nkomo enya sai anase di sai ansa na wo kohia no me patro me de number ne ma no ade chia no para mo online no o try good morning say minim nipa ko na me say minim nipa ko no say Philip Dwabin na me say sa edin sa so no obochire na me say no say enkomo na oni me di enra na me say mintimi ni nkomo we ofon so nti o ma ye meet ni enhia ni enkasa asem no ampampa nu me no so wadwuma mu oye printing ni bi ni okay nti anumre ampampa no tu ni ka no ba me man direction no ba fie no be pack ne ka na mkoye na me say bra first time di kan ka kire say bra me nti ha o no say sister na wo frɛ wo ma me no aka kire me say won ti a wo ti akra okay na me say ubeti me say why not na me say okay na me de me ne ka de me ka no so wate ase nti ade chi Tuesday na me be kwa akra no na be fa me kohwe ni fie na me say me kohwe ni fie kohwe na adwuma na Tuesday mo be sra me okay enti enkomodidie mu wo hwe no a wanya fie be sen 30 years okay enti ubisa no sa our girlfriend anasa our yere ubisa patro mi busa no so oni obi awo ba ko but girl na pack ne nyoma ko okay na onu so bisa o sa won so wo boyfriend ana because ye hwe se de wusitie wa bosu sitie o tipen sitie ide wo na hokwa enti onu so bisa ya na patro wa musa bibisa na won so wa misa no wo ka kire ne sa bia mi ni obi kunu na tie o nti sa bre ya wa ye serious tam ne ko na nimu no tam na wakọ na nim na me ka kire no say me ni obi kru nete but nipa no o se said na one na yere tia na omadu mpempenso we no on ware bi nka na yere ho enti no menya obi na se me hwe na me pe no se me wale na
me nko wale nipa no obegya me makọ ware nipa no asem a be ma ne ka kire me no be ma no ne yire achiriba na konta na de me ma ne se opese bra ne mboa me ampa nso bra ne wo boa me ne yire achiriba na ayi bra ne yire achiriba ai na konta na de me ma no sa bana me pese bra yi mboa wo na ma konta ni nsam ya se kwabana unua ba kunu na wo de ne ma me na o se efie nya na me wo fa se fo ekom de wo ma kam de ne be ma wo efie ye ntima ne hwe obi ni nua ba kunu na de ne ma me minti bi da me yina ni nua ba ekunu anu wotumi de ne ma wo bi se dem ne twempra no ne yire achiriba na de ne ma me oh okay ne yire na me kan ne yire achiriba minti bi da efimi bu sansa kwa bana na wonua ba wudi na chi a wo hwe wo ma na ne kunu na asem ne ntwempra na o se afie ye se ne wo fa asefo ne nua no ekom de wo ma ko mfa be ma ne mame sem ne ntwempra ani na be ma ne nsem wo bi ne nsem wo bi kwa bana ba bia obi anyame hyira wo ne nsem wo bi sa ani waja no ba be di we yachie in the name of awale se men wale nti adana no obi twi be ma kwabena no twempra no na mema bi amasa wo mo pese wo mo ware wa na adwe awale na adwe ne de enim tirim kura nyame anim ne kura ni adantia 30 years enim tirim adana enu tirim enioma bi amafa mu me ni obi a onioma bi amafa mu nti no enim tirim ba bia na mo na me ye okay pa na me nya madwe se me be jai sisi e kura akoba bi foforo but mama fond de wudum pempenso obi say na omo pese won wale oba de edan ya obe wale nti na no mo yesa okay enti mayen hwede na kwabena eyede emawo ya ya can say owusu entumi anya mawo boy no one o me command me tise man frɛ na nka nkyerɛ sesei edu sanda wodi dwagu ne kaato no aba frɛ me abena hyiam na yi nioma ne kofie me yi nioma kofie kyerɛ sɛ boy no na me hu na mesua adwuma boy no na hwɛ me adwuma ma me wi adwuma me pɔ me hu mesua makeups ne nails ne okay me pɔ me hu na boy na bi efa bibia wo hwɛ me ma me kɔ me ma me wa wodi dwa edwa nka sɛ nye dwa ketoa ma me de kɔ ma me ma me ye okay na me de me life na me ye okay inti na my mama just say me person me wali bi ma metim na tena me nkwane na me ye okay na me nya bibi nso ma na yiri hu na bra no so on tete na yire kura so ka che na yire so wo mpena na yire njindi na me nso nim de me nya wo hu nti me nkose ho ti me nso nim kwa me fa so amene nete tama me frɛ no ne tama me mfrɛ no wonim tama wo na yire nchen ne tama oni na yire nchen na me didi kwane ho nti na me pese me si ho na kwa mi wusu adaroma enti kwabena no ne netena emfie be san ansa na kwa mi wusu ba wa kwa mu patchom ne tena be 1 year na wo ka ase no wato asase kra ya wo ye container patchan wato mi wi adwuma no na ye nya ba bia obebo container na si mi koye we can pay wo akra ba bi kakra si e chiram di gya ya na maami bia wo akra ma fa ne se me maami na okonya asase ni bi 1005 ni panso be 1005 na me maami na mpo friends e mase on de maami na onim de boy ne ye minti no open asem na o se mase menya asase ni bi wa ha o nti no me ba no afi na betimi aye de opese oye ma no na o se okay mate nti maami ne friend ka kire dana na oba me hodana na o se ne 700 gu me phone so se me fa nkoma maami no na me kan kire se 800 aka o de beba na me si yo mate ti container no na apo bi a one ne di container na no a o ko hu bi kro o friend ka kire se abra ma ko hu container ni bi but me busa he no enipa ne se wonton nti asase ne hia mo fa we nkoma ni wura na se wojia container de ekwan ya me brand nsem wo bi ni timu so ya mre wo bi Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no no an waso eguso da wotie no wohwe bi so ewo Onua TV na Rabi 1 TV Facebook live Akoma 87.9 bomodie na ebra Facebook live na share YouTube Akoma 879 yenhwe kwabena nsam wo bi woni natena fe nanso niema waya ma no boro so edi yasam na owusu etumi kato wutirim wa wo hu se wono beboa wache kwabena ya wuja kwabena yi
also akasem bi antumi tima me hu so obeboa me na said de bra ninti me papa ne me enye fine say se man walu me mpana no nti obi kunu no me papa ne me eya kasa kasa se me konya masema na se yebo me dua me mfa masem me na nanso se sa enti na me hwa oba de oyedan a obewale enti no ma me meye de omopema o mabusua no wo enti se me pu omukodi be ma chi na ochina bibi kosi a me hu de meye enti ma me mewale kwa me usu no na o makoma ntom yem ma wo enti na mbaye na kwabena ne de wanya me bibi enti kwan be so na wo fa so ka kire kwabena se menya be ma foforo me hu se wo nware me ti me ko me up to now me enti me kan kire kwabena kwabena sani miska enu akra kwabena sani miska me enti me kan kire kwabena eno no so onim the main reason ti am se me betene kuma ase oh enti na wo da so ne kwabena wo ho system betena ha ne de ye kasa ofon so me hia bibia me frɛ no kwabena e bia miniska o kwabena seyo kwabena seyo to be wo de pa ne hawa what think na ha wo da time nso ye wo da time aso kra e ho adwen en na wo so na wo ti mi pack wo nneoma na ase me kwotena kuma ase mintimi nka up to date onima de kunti a mete efijase okay enti yemra woni kofi wusu obunkoto kwami wusu obunkoto dwese wo pani ade a wotena se no edi science na oni no eguro aketima kapenya goro woti ase pachan yanko pachan fans oba 2 weeks time na oba me ho akra na nti wo dem wo no beda me dem ho a but wo ko hwe ni fie ni na dwuma mu ne de one wana wa yeso no beda no one pere so because na short anasa de adwi bi ama ni tirimu sa na me nso kra na adwi bi ama tirimu sa okay enti wo hia no wo de no ko kire wabusuafo kwa me okay obe fa me aba no ya mi ko hu ni fie no no nso mi obehwe mi fie no na me na nada na ade asa ti mi so apela na e ofie am de nchante so a be ma benya no ha ni ti me ko na me de me fan bag na pua yo na yenhwe ni say wafa be ma pen minya sure se kwabena nkwampo wo so awareda enti yenhwe first day ya woni kwami wowusu oba wo ho won kran na woni ne kwada ye no maame bi o ene obi sa ne yi na ya kan say na ase ne bakofa oba oba ade achi no kwan no se ase wo so me ba be ma na ade ne hwe ye net say wo pe enti bibi sa say first day no a woni no kohia ye no se de wusi hu no fa ya agura woni wudi ye mpaso goro bibia no wani je ho asamu ba dabre 2 minutes mai ye meme ye gumani mu ase kwa mi gumani mu ase o na obayi be kasa mi mpenense de nam ntoni da je ana san kire mi mu e kwa bebre so mi mpenense e kwa bebre no na mpese mi hu no one they all kind of sikasem ka ho two about sex mi ena say me plan si ene me take good care of me no nini na mi ndo kwa me usu nse me plan nya me anim ne kure na maka no really sure enti say enye se kwa me wusu ne wagya yimpo ena ebia oware wo a enka wontumi no no sade ka wodɔ kwabena no me nya sure mabusu afan kro mu nim nti ombu sam se problem bi wo ho ana ade na boy na oba mfie kra me pay attention ma no nti otimi ka se wo kra na mba ho no wo pay attention ma me se wo nua nketoa me oba mfie kra nsuo kra ma bia me nua nketoa me akoyi nsuo na ode abre no me moda no nti no ono a oya we se odo no eni ho se wo no odoni ni wan kwa kacho so wani waja na pata briblia se so ahonwo so chacha pacho eye bana wa mama ba ha no me dia wale na sam de mu fa nto ye benkum so bana wa mama finkna ho aba fija ase ho no ene ni ade ya meja ene ma wo mo wa hwere keke ni na ene na ya meya se one me dan kura si ho aka me kasa kaba ka me kokora edan na wa ma na hwere me no asase na brant ne kwaji ye na wa ma wantu aka nwie na mkwaji sika ne de ba afija ase ho container wo ya wa ma ni jai se kwabena me ntina ha bie me ko a me ko ye no eno ni ade sa ade be mi ensa we na ahye me nya walesem da bi wonyi ni se ne yiri ya kwabena yiri ya wo ka se so obi ka se
ni kunu won prakora wanyi ni wonim say bia na na yiri ni nim but oba wa ye prayerful ne mpaibo na ama wo yesie ebetumi aba onimuda ujide onimuda Grace nimuda oba bi be hunu but obeyi ni onimuda ebia ne mpaibo onimuda mame na nsanya me bae boy ne say ohun se sisi ade banya be ma bi wa ha nti no ohun se me ndo ni biem ti wo pe obi ena o se person check o se person check ada na yiri fama ne serious pa na yiri di ma no but minim be ma de mu e da yom ye be ma ena okofa girl bi o se okofa girl no girl na ya within be 1 month girl na ya ma ne yire hu se wo twempena nti aye ne yire surprise se kwabena wo betimi aye sei no si ye me Ellen wo hemfa Ellen ya ka wo Ellen nim kwan yo fa so ne metena asema boy ne frame phone so ka kire me no ti up to date afena na yire na hu sese ni kurukuro betimi atwempena wo nechi because of oba na okofa no nti no ti ne yire de wo nimu da okay yes I embra back here na ehwo no manwie de na me bis ona wo say said kwabena si take care of you no entimi nkoba say obetumi adon no kwame edi asene na me bisa say kwame wo ye 2 minutes money ana say seconds say sia no agem ahaya kwa sa ahaya kwa na ye fa ne ntoto kwabena wan na boy adwuma enya abausika enya l'argent but me do kwabena oyo obi kuru bat me do no dabi me penasem efa sika na wode ma enye sika no na mu nsam so ya de me ye okay on the side bibia me ye okay on the side ojejo so krokro me me ye good me ye okay kwame say che den kwame oni ne time in face na boso say ye fa say September 8 we are 26 year ni 1 year 26 ni 1 year adie no ye de ma wo 1 year wo beka say me ne kwabena kora agya ya okay matumi anya bibi anya free me nya bi kwame ho wo anya bi wo anya hwe amfa ma na ono wo da wo ba obesra no wo ma osika sika de obema obi but ono sika no de be ma no kra he no de be ma say e be 100 cedis for a day and as a week and as a month ono wa musanze oni sika on kan cheze oni sika on sani sika o inti se 2 weeks cry 1 month cry na sa sika no sani on sani on musanze kwa miniska o ma ene bi okra wa friends kwa me na de me ko adwuma nya sani sika no wetimi ama 50 cedis 30 cedis but kwabena so de won kan ya na esu momo se momo na bu asani misika ne ochina oba me hwa obesa yi sika ma me okay Bani se chi emele wa hwera de pa ho wo kaka ya na ya osan me ya entinam de aduru ha no kafra me ya woni kwame owusu ehia ye mo start some mo twempre di sai ansa na wo fa wonyi sane edi nkan mensu wo amfatishi wa ma wo lumba beso aseme kaka ni ema bi ama me den no me kondo do ni ana me nimuto eno na me to no wo ka kwabena ni ema bi a wo ya wo den na bebo a Abinalen wo den na why a big mistake big mistake pa okay and a sweet mistake David where yes bitter mistake pa okay enti woni not na ye no e dey say asa wo for fight nyinsan once be 6 months be 6 months be saying 6 months be 6 months ansa wo fa nyinsan enti wonyem ye no a wo ka kire no o se dan first start no se menwo na me se menye ready nti minim se na ne loan na wo kwaje no wo krokro me asoso me so am wo de makwaje loan na wie na owie a wo ni subandi me kwaje loan wie me ne tika ni ma no ka kire me se de ne o ma si fa ne so no e boro ne so no min kle sa de ne fio o se kle min kre nyi se ne fio me ka kire se min kle no ka kire me se ene o ma e ba ne so se we be ka ho ahwe obeku ni ho e se de ne ma ne piota na wo twa na sika ne nioma bia na otuatua ne niema ona na so onim de ha no o so beku ne ho na se wo ya sa me fro papa abona mane so so beku ho na so emfa ne ho me ne chat ye me phone asent ono de me sure se me ne chat no e wo ho na wo mo ade
enye se wo pa ma wayi nyinse ntina wo se no onbo ono an nim ono an kasa ne campaign na obi campaign na wabie no ye ono an company enti nyinse ne di science na wo like who ko yie be 1 month to 2 months na okay uko hospital na edro na anu ye edro na metoye wayi nyinse nguda okay enti no for France sign by be man na David enu mu na me de ko ya wa ma menwa na wo frefre me a wo de ode ye me nka hwe nkyerɛ wo me nka hwe nkyerɛ je se wo frɛ me anytime ahomache enumre am say boy we kura da na ha na me ba ho me hu ade bi ade ye me na ade na masan baba ki betan ba bi o ma me ntan ba bi na wo ha me sa afi kura da so de akoto me so ani okay ye hwe o shia wo no wo bunkotodwe bisa wo say eden do you marry me do you hsa obe ware wo ma ne ware o because ana mutna ye no be 6 months no wo ye hu se wo ya hoboa se bia obe ye ho ade asem ni bi na wabusa no ohum September oka chem se encha nu January December January na wa me ho ade nti ya kɔ hɔ no na me friend phone so kwa me na sisi a me ho ade ye no akosi sei o si matontoma be 6 gu hɔ nti me pese me ntoto ne ma ni na nka ha kra bi ansa na makɔgye list asɛm na kwa me usu bie na no ka kyerɛ me no nti na nyema be no nkɔgye list ya wo nkɔ hu na busua na wakɔ hu na busua o so be so otontoma ye ntaade ye nneoma gu hɔ ansa na be ka abusua ndo mbagye a akwaje list na onko hu na busua hu ne se busua mpokra bagi na tum se wo onware ne de hye no ene wa start toto ho ne ma okay enti mu atoto ye no wo ma wo hunu yi se ma tonto mansia eno no so toto gu hene because dem ho no ba woni na ne da enti no so toto gu hene mani ehunu enti no so atode ye ne de o si ntuma o ka chem so atontuma sis no ato no na tade wa mo wa ngwe na wo so aka nje se kwa me mpese me hwe ne ma no Satan mu na me ba hanum se a na wo twa ne pure water nti no se wo yi ni nioma kogu ba bi o mo se o ma ne mfa efie na otim no nya factory nti won ko ha adan nti adan no kram ni na ne ko ha adan no nti Satan na ni so aye hye no wo ka wo se wo yi nioma na kogu ba bi wo yi ni nioma kogu ba bi okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumade no eno anu so eguso a wutie no hwe bi e wo Onua TV Rabbi 1 TV Facebook live and afa YouTube and so ubetimi ahwe bi e wo ho e de amaye enti kwabna de nyinsan ba akopɛ ene ba ya mokla okay ebra wo ba ne ho no wo ehunu se ebia emanie ma bi egu ne dem ho pacho me hu hwe woni obi eni nkoma sometimes wonya kwa me hu hwe Maa Akos me hu hwe da ti first day me call ne father say na kwa me woni yire no I was shocked say Maa Akos na me ho so na me say hey we are wicked sir wo wa yire ena watim di we na asiem ma pam me boafo afri ma brabom kwa me dani de Maa Akos me ye boy ni bi o ka chem say nkoba okache say den enkoba na ne na tena ho say kwabra no wa yire da bi Maa Akos na kwa ayi kwa da bi Maa Akos kwabra no wa yire me na mnim de kwabra no ye ma me e bia we no wa yire de na me hu so wa yire kra de na wo yem na me hu so wa yire na o ba bi papa bi asama enti me ntena ho Maa Akos o ma me ko back to me nkran e dan na o ma me ko sesa me nioma free mu ese me metna ha no onwale me no na me ndi me misika kana metna fidias onko ha me dan ma me okay na sase no onko to ma me mbo container so am ko tan ba bi adwuma ni kwa me ni usu ni awale sem ni bibia me problem ano na me bo wo kasa no na wo se wani enje awade ho like wo di awade enye wo problem etika like emplatry na wo pe Akos emplatry na pe sisi ade na wale asem ni mitrim no kwa ni nyame at the age of 30 ti da ben breben ye ben yes ben na person na Maa Akos menya 30 na mehu sa afede e bia manyini nti e bia wale sem ne beba mitim na de atwam ko ne de awale sem de me nam wiase ni mitim o se wo antene ka say kwabra ye kwa me so opeso wo ware wo no obi sa ne se oye serious obi a wa wonim se onye serious obe ware wo ade na still utumi ne tena ya 1 year ansa na wo be hu so wo yire na wo twe ho Maa Akos me serious na mbebusa no ye 4 months ya mu na me bae no
ena mkɔ no am se kwa me asɛm se ni se na wa hɔ ka kyem so na wo serious so se ale ntina me busa ne sa wo serious pa no hia me nya wale se no ne me kan ye na me sa wale se no ne kan no se afi no wa ready na nya bosia ne kra okɔgye ye ne kra nka bi kra nka wa ye dadaada na me se okay mate ma me nhwɛ no na me so me hwɛ no hwɛ yesi mema wo mo nsa chi eden no wo mo pedie pa no kra o kwa me so dede onya den onyesa onyesa yes o mo mask kan so da bi o mpɛ mo no da na me ka so ye be mo tisa ne bia okay me frɛ kwa me wuso no kwasɛm sɛ asɛm ne de Elena ka nanso ebi wɔ hɔ a ɛhwehwe ma so kwa me wusu me ubegya de sɛ asɛm ne ba ya me de kɔto ne papa nim na hɔ na kwa me wusu bɛka kyɛm sɛ ɔno wankɔ me soa hɔ so ɔbɛwale mi o no kwa so bɛ dan na me soa no ɔne me soa ne gyi ne nsuo ɛna ɔne kɔdi nsuo ho nkɔmɔ na nsuo no pɛ sɛ me soa nte so na me soa sɛ wo wale mi bɔ o nti nsuo ne te so ma me na me ntɔ ɛna kwa me nsuo ka kyɛn sɛ ɔba no kora ɔmpɛ mi o ɔmpɛ me ɛna me soa asɛm ne ne bɛkasa asɛm ɔne me soa kan ya no nti wanka sɛ ɔbɛwale me na me sɛ wɔnum asɛm ɛna mma fi nkran aba sɛ ɔkɔ me soa hɔ ɛna ma frɛ me soa so sɛ me soa so ɔba no hɔ nti woni me soa mu di me ho agora na sɛ ɛdɛ na mo de yɛ me asɛm akwa me su ka kyerɛ me wɔnya asɛm papa bi anka kyerɛ me ɛna 4 months ni ɔma me chop money dan nti me ka kyerɛ sɛ ɔma me chop money akotama menya dan ni bia mekɔ back to Accra akɔto amabrabɔ so ɔka kyerɛ me sɛ ma me nkasa ankwase asɛm ne kora nkyerɛ no no ni chop money bia ɔde ma me okay ma yemra abrabɔ famu ne yɛhwɛ de kwa me wusu na unono na wo no kwa me wusu but senka oye wo ho ade a enka wo pepene awa no wonyi ni sa wo no ne nti enko ware wanka be fa na chi me pacho ene de maka me ho ntam se menye bi da nti se nanka me dono ka me dono ka menye dabi Maa Akos en die minye bi da Ellen na wo no no o enti se wo konya obi a wo do no wo do wa ma na ye ho ade ayi oh maybe won kunu ma ye ho ade but omo da so etwempra wo menye ka menye wusu na fofo na bi no mo frɛfrɛ no enti wakate no ekua sa frɛ ne ma me wode ne sami asokwe wasi ababa wa wo ha ma adwen dodo medi ene ma ne nam me se asam no mani abre de me kan say na wo se kwa me wusu wo no me say wo no so ya ho ade a ka menye eno de Maa Akos menye bi da enya me po ba na ye me ho ade nti ende ka betena ho ebia odo oyese odo nyi nti ebia nka beba okay ye frɛ kwa me wusu but ne line no em san krofo frɛfrɛ me pa chaw mu frɛfrɛ ne bebrebe no mu hold on ma yentumi enya no na onyi na no ye ni no eni nkomo enwie na bema wo wayere ewo ba bia wa wofo nyina anim sɛ wo wayere wo se den ko bu nkotodwe wo ba bia anim dakoro pa wudi wu no na aka kyerɛ ne sɛ wo pɛ sɛ wo ware wo Maa Akos oba no hwa wonye ne ho ade but wakosi ne tirinsa wakoto ne tirinsa saa na me hu no because nkrofo sɛ wo hye promise ring mo hu sɛ gene hye promise ring nkana no nti wo hwa ono ɔde na kɔkyea no papa sɛ ɔbɛware nti na papa timi busa ne sɛ kwa me na wo ne yire na sɛ waye oba ho ade pa ade onye oba ho ade okay yi ansene wato ne tirinsa kra na but hello yeah the difference in the prayer nti the bia na problem bia nti ko plan we am the person my friend why nka me no ka sa plan nka me enti kwame usu kwame pia safren no me say okay kwame usu aware kwabna asanya babak wo hwe ne ma kwabna eye ma wo no a wonyi ni senka obetumi achiti on kwame owusu wo kwabna so na maka kyerɛ sɛ eno de menye kwabna o kwabna wo ware kwame wusu but kwabna do so do enti kwabna say Ellen my yenhyehyɛ wo sa wo yere wo okunu me so me wo yere
Minye. Wujiri. Okay, haya Akoma 87.9 FM. Yeni Abena Ellen. Ejewa na edi nkomo no na yegusua ya yepusu ogusua homa no. Onua TV etwa wo ho abasema na wakwaji won krato obesan aba beto so na chane so mame say 3p garlic mixture eya bibi drama san nyina agi ato mpreko pe enu nti bomode na ema wonsa enkambi Kwame Kwame Hello Kwame Owusu Mama. Okay. Kwame. Why? Me pacho che me nukura womu e. Ma ye hu nukura na womu no bi kwa me kura se me hye da nye baabi ni bi sa. Mama. Kwame. You can't do that. Okay. Me friend you me say what say me be dia. Me friend offline me to do come. Why mama? Eno ayi asam no wono waka tie. Wakam obi ate bi onu kra neti ya no no de yehunu nanim wo kra wo de wonne ene yete enti ma yehunu kra na ewomu no ene de anya no kra no na ebasa ye agyaagye a yehunu kwa ne ye befa so agyaagye no afa wo voice no yete wo bi a wonim wo enim ohia wa wo hunu se kwa amene wo picture na so enti ma ye nkyeremu yehunu kra wa asemu me picture that so no de na so na de Friday any problem enya enti na make say ma ye nkyeremu no your credit is blue so say I'm a bit mama why enti enya hwechemu kakra bi ma ye na fe fa recording mema wo number wo de be send me producer enti ma ye nkyeremu ne de ne say wo hia no wa yi ase wo hia na dakoro no a na abu nkotodwe so person ware no eni ehun niema wama na ba won chen enru busumi nsia wanyem wama na yi agu ne ho niema kwa me ma ye nkyeremu kakra wa asem no mu Hello Kwame Owusu Hello Kwame Owusu Ekwia mon try Kwame Owusu number on ma ye nkyeremu enti saade a ene na asemu a wo ba yi kan ye no kre woni bika enti na wo kan but audios be na wo send man Audios na me send man no tam na me enya me pram send man no okay tam na nyi send bae no na me frɛ madam fo ba ko se na asi but me pese me claim free ho me pese me claim free ho because boy me hu ne say wo onye serious ena boy girl no say na boy me hu ne say ena me so ono de o se ma me nyi wasima minyi but me hu se de wo je na ase wo twetwe ne ho la bi wan hwe me ma ade ne wo ho a obe me ho be kyere me okay eno ho record na me madam fo ye wo phone so nti sata na me ma fro no awia me de me ada phone ato ho ena wan ka ate no ena o te call na me ye ni na ena o record ye okay nti sa record na hu hia me okay Pastor Julius me person be remember me because was say Owusu wo kasa na ye hunu sa asem ye obayi kan enukre nim because na asem a woka nya asem a ye beka se wa fabricate asem no woka ana waka ma na ye dodo e beka se we de wasem de de dodo enti no se wan kwase ne pam ye huso no na be se wo pay ma yeah I think say be man wo ya mfomso mfomso ba ko ma me man ta ya metatom fom wanya peke dia ma no akyrim Oti ye nyini ni o. Ukra wo si eye wo de so ode wa ba. Na ne kasa nso a wo se men kasa. Oti ye nyini ni. Ena makasa on say adwuma ye no ye professional adwuma. Enti ye no ye pese wo kire wasemu. Say ya mpase de ababa e kenya ye no kura. Wo bi butaye nti a ode ye. Enti wo butaye nti a ode ye no ma mansanti. Okay. Say ya mansia ma ababa ya ma mansia to wasemu. Ma mansanti wo de no. Ni hu de butaye penti a wo ye sa. Ebi so asema de ho kan oboa ma anya sa etro ene wodi agum ebasa ma ye mu ko ne kan enti omo mode no won kasa na mo ono an hyebra ne da ache okay radio yi mama the whole Ghana
because on your TV adam Akoma FM adam Rapid 1 TV adam and through be ababa Ellen be diagu so biara e betra koka awiase anu ba bia sana anokura won so beba obeka no e betra kwakodu hokro na nti entime nya ohwe but one kan wasema ma anokura na dia awiase a etie nyina bete se ya ababa kan ya anokura so dia ene na wo nipa bone sana obi be konkludu no say the working na anokura na say wonyi ni papa because wontimi shi oba e wa yase kan just do you marry me na chino na watoto nyoma obaye adwuma wo move na free baby o tet na kotena baby wakoto nyoma de baye adwuma o wie ya o ka kire na say me kra na me dwendwen ho me no relationship yem fanso ya yem fanso se bi se wonkonko di utisu wa pampa so ana wonko da he o me de pa bono yes enti se basia ma atiefo etie ge so wi na be hu se ene wono na yin pa bonefo enti se o kasa na aboa no integrity wa kasa dia ene ye ba mama dia asie na ye gina so akabie mate aya Akoma 87.9 FM 3P Garlic Mission Mansan aje atumu edro no enu nti bomodia na ma wonsa enka 3P na hello kale mama yo me da se mo fanche me se dia mo friend na me na se na friend na me ada ko so me brother ba ku na friend na mama me pese mi bisa baba wa ne se e dia de na pese me nyama na se dia de na si oji kwa me pese e dan na ma me move wa kra e ba fidiase no ko han ma me mpra na me ne te no asas na okope na okobo container si so am adwuma no koje ma sas mam na bo container mam nkotena mba bi nya adwuma ade a me hwehwe free wo hwa no kwa me usu adawo mo e pese ni bisa ababa wa ya se mabna ise ni bisa na singo mami bibi na ikase ni pese na yawo no why can't you say ni biti you can one country later when the finance and who's a relationship do okay adama we send the blue yes and so also na na brother apart from na me kasa so your brother pa ba ko friend mo na kasa kwa me nsam ne ka bibia man or suffer or we do no and when ma kasa bibia yes say citizen and na me bisa e dia de na person ni mo na ka tro no me say me ko ha me da ma me ko to ma sa se me container ma me ko ye madwuma wa me nkana na so bo ase no ni to bo ase bia mami e dan na wo kasa me ko ha ma no waka dan na se ma treme ama sika na mama no emubi kwa me ba bo sum na ni omo makohumada nti se sika me dey chop money ti ko ha me dan mami mami una ma me pai unti ma metina wonu kwa me fa so didi nti sa usika na o sane me dia ye chop money kwa me wusu me dia ye chop money nti ko ha me dan mami abna senka sakukuru kusa ma me nkasa kuku so o se bibia nti o se enko ba bia asama da me ko papa ho utu ka o sam ho ka chem no o se enko ba bia me ntimi nya ohwe nti kwa me wusu mami bibi kan abna yini na me ka chem se me pen wan kan chem se wo mtuna onu bi na ti so you bi ko so you be wan kan chem ena me ba ne hono me ko ne hono no asema wo de to me yini mami simu say kwame ahana na le no ebi shop ena le ko adwuma na adwuma ne ko ne ya nipa ne be gina ne nche ne wo hwe adwuma no ona me fa so ya no ana se so shop na ne wo ne mo adwuma ne ko no ika wo adwuma no sini e do so nti ne gani ya nkle sa ba ya sini ne na me sino abia to fi say e hono me da bo wa dia ya sini da bo because kind of my body. Do what you know, we are not charged for 16 or compared to it. And I can one of them, and my body in case that if that's that, if I will see you,
wa wo fo honom bibi kakra bi kwan po bi tia support wa na bibi sa nti dwene ho so tini honom and our friend ka share me say we send the recording I have the recording so what's ready na me no sika bi na papa fa we na free kan ebra no sika fa fa we na free kan ebra what's ready so bi tia kra me ntema now for friend me please ka me the same deal me the same deal ko room kan honom no o friend Saka sa ube banya de na niska ala me ho ala ni sendo if remove kwaya o fa so a wo de fa ni ma no e de baaye o so di ka wo di won na bisa ni so tia se so me enye so na me ma wo de sa wo ni me tinka o so ko de sa wo ni me tinka e ba Otu wushia no enya wo na wo ka kire Ellen say me pese wo ba na beta me nchenti fa wo ne ma bra but ono ne ka say obeso wo betna na me enye sanity dia ma wo tinka me wa hwe be bodua o asa wa hwe me di nso ni ko snap be ba fia be bodua wo twato ba ko bi be bodua ba ko he enye wo na me ba wo da mo ka kire me say wa ready so be so wo ba fie na me ko hu me papa me maame nom enti ko sesa me nua mamra na no ne blessing e ba me ho fie man kan tro se kwa me wasam na wo kan mate enti me ko pa ke me nua ma betena ose anu aduane asi wo nua mama na ka kire me say yo kwa me wusu and the Gemini baby amaduru me fali o se bo bom no na madwena to jam anane ahye wo du ho kwa me do be fa so no wo shale record this now one celebrate me yasa me phone asay me call ya na me sentiment na fijas na me call back no frame su te sa bodoma o frame su te sa kola e na de waya me de me nka hwe nchirawo e na abra de wo ya me e na me bedi birthday no ja me ho e na bedi Easter no ja me ho e na de o ka chem se nyo na ka chem se me mbra back to fijas kwa me usu Enya sana kasa sana ya kasa se so no shime ni bre wa o shime ni bre Owusu me say adie bi wo ho a etumi di ani breba wote ne dan mu minim de esi between wo and wo no ya wo di free and cram betra won chen wote ne dan mu na wo wakwakohia no en be ma wakwakohia wo ba de wonu tumi ma na won so nkonkra definitely ba ko beka se me ko ba ko won why ene ka che ne yonko so wo ba ne ho ni konkra e kwasya no ina le koi ina sama working with the two baby eh honom ina le tsia le ba no ina ni di ore ko mo so ba ni honom de twice ina ti ni honom no fresh kana mentiki ti ni honom a sent me bracelet to me phone so bracelet no me phone so ina sent me bracelet it's bracelet ni ko ba show no yes, me. See me iska kwenta menta bisiama no. Mami usu pause. So record na waka no. Na mama back to afidiase ha. Se me metina se na ne mentina. E na me ka tro se mentina se amenya adwuma. Enti pesi kama na me nkofa niam am de ya adwuma ne mbra. Na me ya adwuma na anya ya obi ahu se adwuma se na me ye enti obi beba. E na o se besia na wakwadwo ni ska bia wo ho. E na me se obi besia na fama me nkofa adwuma ne ma ne me niam hakra mehia mmra na se me ba na se nipa ne nya sika bi na wo nya sika me de ama nipa no enye me pese me se me sesa me niam bobi sia na me sesa me niam metena fidja se me beji ni ana se me beji me so fidja se o kwa me usu me beji me ni ana se me so fidja se o fidja se o hu me na wana na me te so plus me ka so ku kasa no o se de me ka so ku kasa no ni ni planga za sao me I'm betting you want to do. Mamma, you can't say. Well, now when me do come on, and I'm said to the beer, what can now one is a pin? Mammy, you had the one the time or casa, or casa is the time or casa. Or casa is the time and alive. The time or casa. My bottom, wouldn't say my bottom, ask me what some of your mamma I'm not. My bottom. Usu.
When Ellen at 9 fear saying. Mommy, India, this is the to mommy. You know, you me catch your papa, or no, papa. That's one of them. And I catch your papa besides some days. I'm going to I'm going to mention. Now, wait a minute, what I expect to mean some more for a man. I said, the crowd catch your papa, send me someone to come in. There she come. Come on, make sure your mouth. How they catch him say, Abna, huh? Okay, now, mammy, my yes, Oba, or do a chi. Okay, my young class had your way free. Wushia no wo aye na se no aye no kre se first day na obu nkotodwe we nanim ka cha ne say do you marry me mommy me passion hey na sa na wo dot ye mommy me be sa no me na no bi nti o no bi nti me dot here se wo shia oba first day yi ase na wo bu nkotodwe we nanim na wo bisa ne se oba no me pacho ni suwa no me no free kaka na because what is this na we bi wa re na ye so a ku ni na we no wa re and see that's fine if you for you be say yeah na so in the sana that's all man if you believe this na ko won no for man na we say na why no me ni do if you decide say man why no dey why na so o be ware me if you can no I'm sorry no can me touch no if you do it na so dey you click on what touch no o be ware me no can say me sorry when you need to later adie na wo hu no abena hu a wotumi bu nkotodwe we nanim first day no ayi asade no anasa wo style aya wo di propose eno no mama asra hu mi pese mi hu se bia abena da sonko e wo man na wo hia wo mu nyina mu tina ma wo bu nanim nkotodwe e bi on so wo so style wo de se ma pe no tina me pese mi hu no is that so? No, let me know the beauty. Into this, you know, I don't know this. I'm not catching to new beauty. Me, who abena na wo ware. Me patch your baby. Na eyede na woni abena kwa wo papa, wo papa bisa wo say, "Hey Kwame, na wo ni yere." No, I said no. I want that time no. Time by chairman. Mommy, I just you know I did if I said not me 8 months or so I answer. Now, come papa on my papa for me. Eti brebe na de ko fa sa ba na wo papa refer to no. I not na be 3 months. Eti wo hu na bra sa na wo ko hu sa nipa. You touch my Your mamma na me metna kwa me wusu so ko hu oba na chi no na asan ba ka kire me se me nkọ pack me your mamma na me metna kwa me wusu abina me se ka kire ka kire me se sama nkọ pack me your mamma na ko tran ya wo me do ba tourist so kwa me wusu daddy kwa me wusu wo ko so de o telephone so kire no asema abina kan ya to mota to na mota kwa me wusu to na mota enye mama no mpa we ya o kan samba kwa nya nkura bia mebo dua ba ko o ja leon kwa muso o bia duma o he sa na me kwa mama o ma me ka chem so o na ka tro so wal na afede wa ya ma na broso wa so ma na broso afede obekuna to akune kwa me de me ne pastor me so me o ma me ka tro se o me ka tro se wale na afede abroso kwa muso it's a family now. What me pass mo san friend na me because wo a girl lady no nya wo yere dada.
enti wo hu me 1 year nie wo lady na 8 months nie enti wo hu me 4 months ensa na okofa ge no ena wo kan say wo be wale me nso be 4 months kwa 5 months enti lady ni si ho ena o ma me mapake me nyoma sa ba fidiase se me mra na wale me enti no ohun wo no ena 4 months echi no okofa lady no 4 months no mu aso no sa ka che say de o ka say me mra de be 4 months mu ani na o se me mra no onwale me no enti na se me che se ewurade nyanko ena bribe no ma me ka che wo so ma asam isi ye ya me ko ne ma me ho no meba owusu asam we ya ye kana se enibra bem meba enibra bem wo abena no na wo nware enti bribe na wo kofa sa ba no na bribe so na woni abena agya ye owusu me pa my friend no ma mon friend no because say wo yes ade no a minim but mon friend ma me say bribai na wo o ma me kan sa asem no cho me so asem si ya ba ma be 3 months ya mu ya mi o ka kire me say o ne magai na me hwe na be 2 months one friend me nya me hwe no na me ko ma me ho say ma ade se na obakwa me usu kwan se na o de ma fa so mami yes mami ni go kasa mami na me ni wo kasa ya bena na no wo kasa question we dey kasa me pe ense na we bisa say this ya na me bisa say wo no abena no na wo nware enti bribai na wo hia sa lady no bribai na wo ni abena so ejaye mami ense we ko dey ya na just na the best end no e ma mi say abena eni bi o ami I tell them kwa ko pe ni plan ni se no mami ni se na o kan ba ye no it's about business so mami ye se mo nke no but later na me se no mo so na ade nfe because ni pa na kwa so be ni that na on clean ni se no it's not to share so the clean se no enti one day the next guy ni ni come he didn't come in here one cut corner no friend because the friend na friend no ti ko din ko mo bi na into a question of friend say you to be as a good name or free or better next month na next month you can be the crime to see you say no wa you want to know or start to get so question that your phone to see you so you can free the chapa be this I will be the chapa when you can call so bad no finish and no you could on the force and what you know on your before and can put it on your bar boy no echo baby and my work you powerful be so you go so the bad so why they you know yeah they in just and could be quality nothing what catch na down for say the criteria of the fast I say you say the fast let's have a power circle or from a one more to do one when no one say you say the what try to have you say ma if you say no what the criteria of the fast of the plane when we have those parents on my phone it doesn't make sense in the do but that's what push it to the wall ya bema wa forward this audios ni na ma yetie na no wunu abena na wone netie no edi bosumi san asa na uti se wone no guy ba ko no edi nkomo no abena ba ko edi so ni di nkomo na so ni ti question ye wuhia no na wose ne pa wone no twempena no mu twempra bosumi mienu bosumi miensa enan ansa na wo beti san komodie na hunu se wo wompra foforo wo ho okay aden na wote sa na wote ye no bisa no ho asem no the friend ebisa no ene le ti ene le bisa no by and me friend bisa no ka me friend bisa no ema o me confirm say when you be could energy and the catch no ema confirm say when you be could energy
Emma, there was a time they said we see the picture before 2008. Now, they used to swear. Some of them didn't record it, so you can't put a girl after an offense, so I'm very very smooth. So I didn't see her posting a picture. No, only the guy, again, the woman said, you can't also say, you can't fight for the guy. You're right, because the crime is a really passionate. The DNA is due to be an answer to this. And okay. If you're also so many BBC, the question. Let's just say, and also your guy for fro. The part I need to know, one man. Maybe Sano. Okay. Ma yes, a bra, what's it? Some common no and who know. So what they were being in the or be boy, aqua to ni deep your so dear yen, dear beno. What's it, Yano? Na. Wafa girl no dada na wafa girl wa bena echi dada okay adan na wo be hunu se da bi abaya wei wo wompena ansa na me kohia no wanka kire me mabe hu so ne obi kunu nete de to so mienu osan ne obi boy e na wo ho a woni pakro ne ne ko abaya yi ni suban ma me ntwe me ho na fei me nkwankwa fa me girl no a menya no adan wa ntwe ho mami make us say, if you ask me, I walk for a buyer. We are some, I'm not yet telling me. So, what now, what's in it? Problems are all facing. If you first, I think, second week, you know, in the following week or 2 weeks, and I'm a corner one. If you start, I know I need this uncle mono. And I'm going to make man against her. Woman, I dream bang. So, free say, a whole now, what's in it, and one of the if you ask him, or plan, do with the shop for him. If you do suggestion, the man with the shop for him, but you never own. And you said, change was in your shop, but you're particularly baby like a new baby. If you let me start changing, man, I think the committee and say, I want to say, because I witness a thing a canker crack. And you look when you are, then what a store. If you answer, or basically, I also be papa hand and my dad I say a thank you and when you have the papa hand in the year. Papa, the baby let's answer and let you know. It's not a question the name is kind of how the name of papa today. Because what I say, when you have to try to say about what to do that. Mebo, enti se no. Wo ba start date abena ne sa lady no ebomu o di lady no koko hunu wo papa ana wabusuafo why not abena because on na hu ne first because you select an abena kind of crime show aden wo ba one kind of crime me problem no aden we nya no because me nyi ni sasa bre na wo hu akwakodim bebre wo bo ne ho ka bebre woni ni jaye a ebe Mommy, I know that I'm afraid Abna policy. I can't say Abna. So, but you are quite good to Giano. One thing you want, ma. What's the casino? Yo, I know ready what na adan na bema when you know moody yeso because I will catch in someone in a gino. One son my back here. And come on, Simon, and when you're broken hearts. But nka obefrim adan na de achi wusa ka chense na wo so na hwe mami me ka share no o de bufu eno so because me ka share no say abena put them so say no ma hawa ibi amaya like I will see time and I say bibi piano o de ka share no we share kan e be ka say e be solve. If you know my cashier say, no, I don't know, I'm not friendly. I think I'm 3-4 days time. Not friendly. No cashier say, a diamond what crano. No quality hand dining some on the back. So it's happening. So, bus in Casa, because I also bus in Casa, you know, the thing that I'm not up with you. Me pacho, enti one fra bna de chian kanche se una wo de so na hwe. Me pacho like no, but I'm a friend. The next day morning, I'm a friend. I'm a catcher and saying I'm a friend.
na le bo fupa na me ko na kuma na fo nso no bo asema mo na kuma na fo nti me try to me cool me down and sana sendi e ho no ma me no naka me ka sa me share but na the person cool me down na kuma ba fo na bibi bia na ye bibi bia no nti wi pe ye e mo no na ni je na so ye okay na there be any one kasa no wonni akokoduro because won se ba ne nye enti wejan e wo se wugina wo mu de so se senka asemi kwa ka medura se sabra no a wo ka che se wonni na jan no ena wugina wo nan so because why oba wase ne pe mother modi odo kakranti definitely so ka che so ne na jan ya broken heart bebe ye ne ya ba ne wo se wugina wo mu de so kanye ne se yete aye ka sai na de to so mienu what the lady no akwa kire wo papa wanim no adenti na wo sai ma ne sesa ne niema ba ye na wo de me ko hu me papa no de to so mienu wo sai ne ko hu wo papa ya wo papa mom na ebeda na di se wo ba afoforo wo ho mama e sa na ternity e no tira me se abna Kwame wusu mama nkasam show gen na what was store no gen na what was store na wa hye ne promise ring no Kwame wusu wo hu gen no 8 months nie me so ka se me nkosi sa me ne mam na wale me 4 months nie enti na wa show be promise na mo me kosi sa me ne ma think na e ba ha no se Kwame wusu so sesa na ne kasa ate e na asem no so wonu dade ba enti dru ba bi na se wonu hwe na bi ade ekoni nkoyi a e wo so yi na kwa mi mo kosi sa me ne ma ba ansa na wo be ka kire me se woni mintimint na biem enti hu se me ho me ma do so no ana se me ni obi kulachi no Kwame ade na wan jam ya me call back to Accra na man tina ho na sa fa fo frɛ me abena de waye media me kasa abena wo de wo ye me nka hwe nkyerɛw wo de wo ye bi akoso ye na wo sa ma me se me ni ma ba bank a woni oba na te Kwame wusu yes what's that mami Kwame wusu wo ba me ho ofie na nu ya me ba ye ya wo de to en so ba wa na ba me ho ofie no me ka cho se Kwame ma me start no aduane ma na bonti so aduane no wo di a che do ka chem sa abena sisi a no ni nti ukru minister nti nya wo tie ma me na me tie no ni wi a okay dia ka nyina ne se na ukwa guarantee loan ni ma no de me pa try ukwa guarantee ma no me pa try enti wo tua wi na se wo nye be ba be so on tua wi ba to gusu tua ya Akoma 87.9 FM se waso won high diamond no ba bia na ne nkote na nisie no wo bi kunu fa de ma no no wo gya ho ba ye no afri ni sa Kwame nsan fa na ade ma no ye be ba be wie asem no kura ma me ma meru aba fa akwa aba mama Akoma je na pom te say ya na dom boko na wo ye pa na wo twe se ne menhumo we hu me yen okay family mu o currency ventures akache ni akwachi Zahara enupa no kre mama Akoma da se na nyame hya papa wo badwuma wo ne wapamfo mayade na adwuma so am wo ye nyame hyira mu nyina na Zahara fo de mama ni tua se du ku ada bia ye ba mo pona no na ye de ye nuro ya ene ye de abadwa so no ye de hu da wo ye de bremo na edroi de ye begu so bo hu da wuro kosi se obi a abere bia wuti a wo mpe bi no mo no da kunya me beka wakoma no akoto aduro no bia no ahwade esanse no ne ya ne ka ho asem se na wonto obi a onhunu ne aye kan na mom se woto bia na wonso betime de adanse ye wo de beba na enuro no ene ya hye mu kena obi beka se ya hye mu kobo ye de no buna ne ahama ne bia piso aka ho ti enuro no aye se dike Zahara heba me shane ne ji capsule se ne wono mo a adwuma eye ma wodada no ese times 2 enti say obi fra wo se modro na ye magic na enye magic edro no chese ya hyebu kenan kasa na ne bo no so no ye mfa bi nka ho o to bi ensa kwa 100 Ghana enru fofo ya wo betimi anom ama wo so wa yaresa entuma pa watimi afade afira Zahara eba me shane ne G capsules no wotie me enru no mama so ebi ana wo he wo TV no so say na tie
Utie already a wadaroma untimi hunu said your drone tie. Na mom oko herbal shop ne pharmacy shop bia. Color no e green and yellow. Green and yellow. Odi obu wo a woni ma dia na woni ma kenkan. Na mom hu say green and yellow bi si ho potia. E Sahara ye no ni bia. Sahara no ni bia. E say kra de said ye pese ye no no. Ye pese ye de capsules no bata mesha no ho. Enti untimi to ba ko nwa ba ko. Dabi. Say be ya otoni mi edu bomu a watimi akononom na etimi aboawo. Edukro ya wotie me ebi a wo de na white tie me yie pa wo ye wo ba pedro ibinom wo be yi capsules ni me no na wo de mesha na ye ni nsu a wo de be me na capsules no ebi a wotie me wo de na nya white wo ye be ma wanya gono wo de akote tie me yie edro no pe capsules ni bi okay na wo de mesha no amene capsules no wo ye ne sa 2 days pe e just say gono no tutu every the pedua no se bibe no en sansa ensuo bi fifiri wo be ma mu ba ene ade nyina no nyina mu hye e ma ho etimi tow wo ye be ma wo tie mi wanya syphilis eno no jo sha na be ma mu hyehye wo pe Sahara herbal mesha ne pe Sahara G capsule nanom kademi no bom edro we wa ho mama ko ne betimi aka ho asem me de me maka de say na funu nipa na mama ko ti we ya wonim se de edro we ye free tete said the city here. Mama ko Sahara herbal mesha. And the G capsules. Yeah. Sister. Oh so bi wo a and then no na dosu nti e kase a wonyi ni ko tobi na no. Wo di tobi ne bo anya den. Sheda tobi na so hwe. Na o di pe capsules no ba ko pe mesha no so ba ko ni mienu. Na nom na hwe ade. Mimi nim nkrofo bebra mama wo mo Sahara herbal mesha ni bia. Wo mu bi yesu yi aduro no hwe se de tie no mo na we yaduro. Na me se mo nom na mo hwe ade. Wo mo nom hwe de hwe mani na me se mo hwe mani ma mo hwe mani. Mimi nim de aduro. Me nim de etime ye. Eye. Etime kan wo sem bebre. Dabi. Tobi na hwe ade. Tobi. Otrofo na se de dance ni wa mo ne. We de o wa heya. Heya. Herbal shop, pharmacy shop, Ghana had dear, many baby, nya baby. Debbie. Baby, I'm a be as a Sahara no benya bia. Enyena. Enya fe na me see a dre, yes, I feel ko baby ata wunya. Esremu, Eastern region, Volta region, Kumasi ade me nanka, enkran. Ebuso. Okaishi drag lane. Keo, ebuase. Sahara mesha. Sunyane. Mama ko oti region. And running in abi wo ho. No kwa. Afa Sahara man capsules no ye memedro. Wo ye be ma na wutimi apebedom e tiawa. Edro we no mesra wonya tipaye na esa. Sahara man no ye memedro. Ono ma be memu ye dene. Wo ye be ma na wutimi na be me so anom bi. Obu ho na wafre, wo se be ma no emu oden dada na mmom sha ne sha wadro ni. Sahara man wo no mu a e ma be ma no mu pagya emu ye du. Eshemu kenna obema na afon aye kete no mesrawo wadro pa de ukoto adro bia wo nche abetu sika twene edro bo ya dance e ba ho na no odin be ma no ma ne ye de be ma na no odin na obi wo ho a Ghana health tire no ye no adro ba ko pa ye pese ye adwuma no kakraka de ma ye mesrawo ye betena ha be kasem bia wo hwe be dada edro na wo no mo no hwe problem na wo no na ko to ho dodo ebi a meka se obema na fon aye ketwa na koto adro we ba ko pedi tua won san no 5 days na san o pese be ma no mu ye du preko pe mesro da bi adro ne nya adwuma sa pemie no pemie nsa na no tu ase na hwade obema no be ye du emu nso be ye dene ene no bebra na abadwa so ko be kwakọ no na ma side effects Sahara man no so de no bina kan me de aye kan ya yenya nyankopon de ama ye hahama ya frem kan what as no bina de bi wo ho a wo dwe ne saa kora keka obema mu ye den ebi wadro we ebi was Sahara man capsules mu bebre na bom ye de aye pa eti wonum ye na no be ma ne mu ye du esa mu ye dene eno na ma ne pe ejina so ye hia hwe sa wodwe run about ponko enyoda ponko ejina so say pemen chire ben no be no ke da bi da e draw we ya Sahara man capsules pebinom na entumi emwa hindi aba na mdi twato na so na ye be o so na dwumadie no to aso hindi no wutie mi a malaria fever dro obi ya chidi malaria awoya bai obi ya koba na ya betena he ya ho dendenden wodi awoi aka wa shampam pe hindi aba mesha na wanom kapo bi susu bi bumienu anopa mienu anwumre nanom na hwade okay
eye jaundice unum bia beboa wo typhoid wo pressure wo dro ye hindi wo diabetes asikyire yade wo dro ye hindi ebia wo tie me wo de no kese ye moroso amama ya dore ni pedua no wo kwan ahoro saa pe hindi he ba ne bi bu mienu no pack na esiso no mienu anwumre no na hwade wo de adanse wo de beba wo ntimi ni didi amesre wo dro we unum bia wan hwe wo fie aduane nyina abefom etini ya no wakai no wahye no nso e de amaye number side di djuma no egu tv no so ebi a wotie already a obetimi afre yen e wo 0246 348 348 0246 348 335 medase papa yakwa Caressic Ventures for akachi yakwaji Zahara mission and the J capsules Zahara man capsules and the Hindi herbal mission ye twa ye ho aba ye ba ye ne Ellen and afei owusu ebewie no krakra yeah by this time here na me be ye no hey grandpa wiye timbe ye was correct se ye ne po ye no Sunday aye kofie na sister bi gina ho one brafo bi gina ho na sister de frame say abena abra na me koye ti me call na brafo no gina ho ba ko humia no bu kotodwo manim say do you marry me and I'm say hey bra wasem a wo kan why dan obu kotodwe e wo from say do you marry me patrai and I'm say hey bra wasem we dey ano ode wunnim me da me so minim da nti wo question no dey mintimi nyi wa no and I say okay and it sister no gina ho ne say so ne obeware na ne papa mo na ekọ no ene ne nkọ ne papa mo na nkọ kan na boy ne se besen ye nkọ am say bra mintimi nyina nkra nim mintimi nyina nkra nim entity nkra ne sa enti o de ma me nkọ na achiri no say fa wo number ma me na ya ma frɛ ti ade chi Monday anopa me online no twa me high say me kai no na me say me kai no say on na no share mo yie na se no na me say okay mate no se ne nkomo na no ni medi na me say bra fo so de yentimi nyina enkasa asem we nti meet me na yenkasa asem no so okay wo adwumam nti anopa anumre obeba no ma beka na msiu nti anumre ampa be 7 no frem mandalation oba me fie so oba me fie no me kan say de ohun wo no me kan say why serious opa oba ware na ohun me na ni gime ho ti asem di ka kire say bra me nti ha o no see sister no friend mama we yi na se no akacha no se me wa akra na am so okay ubetimi no see na am so okay fine na me kan me life mustem nche no so kan ne de akire me na okofie ti ade chi Tuesday na me kwa akra na so me obefa me makọ hwe ba bia wote na obefa me na odim kọ hwe ba bia wote na odim kọ hwe na adwumam na osisi se me hu ba bia wote me hu na adwumam ti aka me ti me so me mfa ne ko me fie na me so me de ne ko me fie ti me de ne ko me fie ma bobo am hu na asi ho ameko and I'm fan bag na pua obesi modwaben na me fa aka na me kwa akra si me kwa e be 2 weeks time ni ye kasa wo fon so be 2 weeks time no buy o ka chem say o pese obehwe bia me te wa akra na me so okay mpa cho mate e no buy ampampa obedru o Sunday anopa be ahomachi be 2 no bedru akra okay nti ade chi Monday no so obesan akwa adwumenti obesan 10 na me so okay na me beja no kwa no san be kumas nti efro no wa ma hobi me na me ba efijase a na makọ no ho dwabe enti me yedi 31st nim na me friends say kwame me pese me be di 30 new year no efijase no so okay bra ti me ba ye no am so me tu na me say kwame akra setna na edin hard enti me pese me be stay ha akra na me hwe se dia ha setna ne tie okay na se be boa me ana ma betna ha no so okay ti me tena ho be 2 months 3 months ene me ba me ne na ete oba me nchen me so me kọ ne nchen nti anu amu ho no ena me hu say ma mix me pilot na me friend ka chen say kwame say ni say na esi no so okay nti e be ne dey if it ase no na me ka chen say me mpe me nye ready for my side no me no so okay nti e be ne dey na me so dey obepese yenye ni bia nti e kakra no se da bi abena me nye mane wo ho na me se mate nti me ofie no be fa me say me nkoja ne baabi na me ne ko kro bi wo e for that ase me ne call bank na so akwaji loan bi 700 million all currency no say me nko sign man no ne first card man no pese otwa sachet water ni bi nti no o de beto car na o de atwinsuo ne marketing kete aka na me ko sign man ne discard man
te dis kan man wie na chi no ka chem sa bena sisi a me pressure so okay nti sa nyinse na wo se wo ho no me mpese be wo ho koyi free ho na me solve me problem wie na me wie a na de wo ho no ya to ya boss ni a plan na me so okay mate no ma o send me 600 cedis say me fan koyi nyinse na akoy abortion me pa chan na me jiska no ti me jiska na me koyi sad ni free na me tim baby nti ni e be di Easter ni ebeka 1 week am ye di Easter na kran se kwa me pese me kwa akra back no so obi ma wonko na wokɔ ye de na me se da bi mekɔ no se chinchina ma me nkwa chen so okay ni obi ama madwuma wo ho a me kɔye nti o ma me nkɔye adwuma no me kɔye bia 1 week time me san aba no so okay wati no ma me ekoye ti me kɔ na because of say ne bonus nti no me kɔye nde ne o ha me saa o ti mi frɛ me abena wo de me nka hwe nkyerɛw ye bedi Easter nkrofobia ne partner pie na wo de wagya me ho abena de wo ye ne de me nka hwe che se o frɛ me ahomachi bia na he so pese me mbra back na me so okay mate nti o frɛ me o ha me saa na me de me yi mani ma no nti be 2 weeks time na loan na me na kɔgye na o ho a me frɛ mu sa kwa me loan na wa kɔgye no ho hyehye ye kɔse nti ade bi me frɛ no okay no say abena me kɔ wo so wa ho na me so wa ho de o kɔ ye de wo ho na o so ubusa me wo fi se de wo ye me na ye ho wo fi se de wo ye makoma pe na wo de tete me sa ha me sa na me kwa me adan no so on de on ka de ho kan o me so wa ho nkyere me okay na wiei na asam no emu ayere hyane so se bo no me yesa pepepe na commentary enwo ho pa enu nti no eya bomodi a na etie bi na isami e champon ene na gofo ma beta se na fe ye de commentary kese pa de mu osen na ye de abro wo ba bi a wo bia Ellen mami mi so asem pachi se nyame adom wakwa akonya bema oso obeya ho ade kama wa warew wone wote se wukunu ekofa mpena wachi a ebeyo ya okofa mpena machi no ye mete se de kwabena ye ne yire na enye me ya kwabena onim but wo ebia wankwa ankonya embema te se kwabena so ti ase bema bia wonim ne cast play ne yiri behu whatever me person me hu ne se wo di enye me ya wo gidi Mayo bibi. Azame na ganza. Mayo bibi. E ma no wa mu hwe ye no mu tie o. Maa Akos mayo bibi. Secondary school for ma no mu hwe wo. Mayo bibi. Ba ko bam monitor wo stand up pim say. Wo ba ware o no abehye ho. Maa Akos mayo bibi nti anya me ya. Wo so okunu wo bi a. Mayo bibi. And e normal. This time e normal. Na kwa me so ho mema doso. Me ho mema na doso. Maa Akos o hu se me ho mema doso. Okay. Eya me ni madam fu bi. Ye group. Nti guy no free outside by. And I ni twa pictures group no bia ni twa picture. And I me post me dey twa ne high. And I get hu no se me dey na guy no. Na so nya me hwe no. Na o say the person say dey o ye fan mo bia. And I me post ye na guy kwa me hu ye. Na o se me mpran no. Enya me hwe no. O hu se me mpran no bia. Me da say enu nti se de tie bia no me de me hu ne se kwa me eye kwase abo nipa. Yo to so mienu ososo ma. Because wo hu say 4 months and wo hu say wo be ma opanko nya wo no onko fa ne gen na wa fa no no enti ne wo so onko han dan ma obehan obehan dan ne de ma obema ba bi do container na si ono na ma wo sesa wo ne ma me da say enu ti twan ye wi a ye ho nhihye ye ke friend no ne ene na wie no krakra but on peke enu ti wi a be friend Pastor Julius Montas mame na fe ye nko ye nim 3p garlic mixture wo benya bi anonom ama bibia atumi aye kama wo natural plant juice Mr. Weda ye the garlic ne wo na ye vitamin C na minerals bibia ewo mu enu ti ma wonsa enka 3p garlic mixture ye bibidro progen Daniel ba Mr. Kwalena Capidan na Angelos Frezo 248 9288240 9288240 92884 grow fine ye moja drop papa wonu ma beda wo nine on titi no ne nyina ebe free ho oba wo fichi kromo enkoye wa hwe ye na the fiber na beja wo so wo de ye grow fine emoja grow fine about tonic bomode na ema wo nsa enkabe animu ya entoba akotonkoto adu esa so benu ma wi abe no so fa so no beko ebia no ye se a short wo de ye grow fine o kan she drugland herbal
Kwalenak Misty Smart Friday Mens Apidan Pure Leaf Chemical near Bashomo Grafine Enyana Medro for 0244596532 0244596532 Pastor Julius Akwaba Nana Akwaba Evangelist Akwaba and then I read the Suno toy and a yiri and you want to mean Chakwan Wakafie and Winti and that's started one ajo. Maybe I thought was a son of Betty June, July, and I say I guess September. Yes, and Yamias. Pastor Julius, Yanshe, Yenria Bar, Helen, and Kwame Wusu. My Helen story not there. Ma myself a penny I'm a shana sisia Reverend Kwame Furiata and ne na woda aha nti me kan hran sem se urade nhra no papa ai nhra bebrede amame wo asofo die mu ni ade ya me nhra no pa na oma ai Reverend Kwame Furiata Santa se pastor ya me commentary 3 na me sha papa ti bi da se o manyina atwa opuse Akoma FM crew ni na Maa Akos ni na e ka se ya me sha happy birthday Mama da say Ellen Abrante story ma e kakra o on say e fa baby no Helen edibem e fa baby Helen difo e fa baby Abrante fence e Kwame Wusu edibem e fa baby Kwame Wusu difo he on say Helen no ahase pa o sha brabo na se no on say obi kunu na no so o feature o na de bia me ka se bone de e bekum bone fo yamfa bibia nto nchen se abrante no bo de ode aye no ne ade se enne se Ellen na se Helen okay se enne Helen abetna ha se de akwaku owusu de aye nyina eye no yade a na abra no so ta obi eyere ho no obi kunu ho no na da na se na enwo na say da no obi so dia be woni a wenka de o gide ha ti wojai obi kuna be ware wojai wanya be ma so be ware ti wojai be ware wo be ware sesen na se nka ware no de ka be ware ma en obi anso so antwa mo na se Kwame Wusu so ojai wanko wo so afa ba bi ana to ona so to kwa so ona so to kwa I don't know. Etinka se eno no se bone de ma me se bone nsuma ena bone so bekum bone fo de obeyi bia so bedi wachi eno no kama no na wudi obi bone no a wogi ni kunu no ena obi so beje be ma nka waye ready say be ma wadi a Kwame Wusu di ampa so nka Helen ne be ware because said you see say oh me kura meta obi kunu nti say what basa be ware do you marry me now do you marry me no say yes I marry you yes I marry you no waye ready say marriage we no this marriage will come on yes I do yes I do e be baso e te be baso no na Kwame Wusu na niama me metra se be marry me do you marry me I will marry you bia I will tell you no ko fa ba fofo oh na ade a ya e o mu America na say Kwame Wusu sound life say ma let's be frank and sincere na down for power fresh say samotie ososo ma oh yes so fa no da kakra say ho oh yes obefu wachi sese ma ja no akofa dem bia obehia oni ya bebunku to ka say will you do you marry me no you playboy I'm telling you again no dey okay no you playboy and you when you be fast so be yes I'm an oban I melt my heart that's it no you playboy or what experience will you anymore yes and when you oh hey obi no we serious with marriage obaba beka one day say do you marry oni musubai oni ni pakwa otie oni mi pakwa wo ye oye dwama vo adwuma wo ya no oyi free me we no e say playboy adwuma wo ya no ntinye say aware bi no obepo aware obeyiri die afi no akọ nti do you marry me no unya ntia say na ya do you marry you then the day is next one now you are going to die what I say enti masra say e ma bi so mo mani na ho e sound say ababa we ono na lane na onamu na nye lane papa because when you see abrabo so mama ade eye wiase ne say obe wa so obeje oyonko ba ekunu mama ya papa Akoma FM o wari fo na nim say me kuna fa baby oni wa koka ba we bi wa ma ye nkana se mo o tine mpredu obeko mpredu obi okropo opagro ni no ka kire o say oh me sesi na me ko hotel abo asa agro no ni say na obeka maka so di agonso no akwa kwim 4 rounds 5 rounds and oba entima na ba na ativie no wosu Ellen no me no
no men na sound saa no wate ko pe maame na pa na chew na no men wa fa no ma me tu kwam husufo se wa nya didi a so fu na bu ne be woduru ye ntwa so da na wo ma de bia ye twa so ne prostate cancer mu na abuo no so wo se tokru bia obewuram gata bia obetom a ene asem na da wo so ma me tunu fo se wa hye ne bo so be ha de ama no wo ma na firi ni krum aba be so ye se bi oho ko ye hoho bi ma so ade a na ma wani ho antwenya asem keto a o ma me pe babi mfa baba entena no ne onya na life mo no nkonko bo ne bra nto so nko bo ne be se bra nko bo na dwama obi ni case na so se onye de a ye ne wa asem ka ye ne wa asem ka na me sha rocket clinic limited the pakum capsules eye memedro bema wa ye mre o ma opele tell santase yo opele nyame sha pa etima usaka pakum capsules ni bi bema wa ye mre wo ba wakoso kumenu wo enye wo fichi kromu so eniema nko ya wote yawo wo de ye genicure 442 pakum memedro genicure ye medro ven capsules ye mane memedro wo jonson tentem ni titro anadwo ya no wa ya se hyehew wo so wedro eno no medfagen capsules de ene ye boama mo gede frusane ye nipadua ni musa se enane srade ada wontini mu acute sciatic pains wo to asiju wiwiwim fa na amro mu kosi form wo da anadwo wontumi na arthritis wo nan ne wo saye tititi no aposo no ehonhono wo de no mo amoye adwumaden agodifo ma ne mema chese mo amoboboro mutum kano ene ne yakeka ka woni nyina netball ne yakane nyina no monso madro pa eye medfagen e ma wapomu eye den abrewane yakokra no makọ jogging rocket clinic limited ye de pakum genicure 442 ven capsules ena medfagen aba ne ye wokumase alaba abuabu station ene skosko house hwenimo fayen e wo 0248 885040 0248 885040 koko Marco we wasoro ko nanka ma ubusa ne se ne nua ba ma no a wo connect ne ma no ono na se bra ne pe ana bra no e na se ono ne pe wasoro ko akasa ba ma no enua ba like wo bra na wo bra nanka waka me ya woni me ba ya ade ama wukunu na me pese mu nse lady no ana eka eko be ma no wa na ne nua be ma na ya mi ka se be onse be ma ne si mu ba onse ebi na lady ka se sa kwabena no woni ni ja ye no wase akofa ba foforo for all you know wo hu no ana wo ka chen se we dey say wo shia no se wo pe no we dey shia no we dey ni nua be ma ne connect lady we dey ne ma ne yiri nua be ma ne yiri nua be ma na me pese me hunu nse ne yiri nua be ma no o de number ne ma lady Ellen Boahema ana be ma na ne ka chen se je me nua ba ekunu ne number wo say ne yiri ni nua be ma ne ka wo no ma be ma no nti be ma no enim Bema no na ebo ne yiri ni nua bema na mane se mepe empna ana odi we ne ma no you know ebia no ne nua ne ka oh yes one na konta ne ka one na konta ne ka na dia ha me bia minim se na konta ne ka che ne so ope no odi we ma no bibisa iti ya wono na because na konta na be ka che eyi Helen say ni nua ba ku ni say na ni gine ho dia na sa na che yes o se ni nua ba no ehwe ono ne kawie no se na wonu ba kunu na ade ne mame ene o se fie ye o hwe ni yie exactly enti chesa ono so wote won ono so enti o de sa na o de ne koma no ene ono so prince wo no prince na wo de wonu ba kunu abreme na wo se ne nsam ya menya da enti ni nua ba ma no ono anka se o ye wudi ni dada exactly ana ba ma no so wono so asi adwama amomu dada because me hunu se me bra edi akopem pena dia ma me kunu a wonya me bra bi se ya ne de ana me ka se wono so hu na konta ne se wono so ye dwamanfo dada yes na konta ne ye dwamanfo dada oni ni pie ko no wonsa oni ni pie ko didi oni ni pie ko ya nioma bebre enti woni yes enti wonim ya mema no na mama ne ye bone o mema no na mama ne ye bone mutuna moyire ho a aka wakonta hu nsa wo ye dwamanfo akopa obi mawo wotena wo yire ho anka wotena wo yire ho but we wakonta hu nsa na bi ma mempe oba makonta
na wonye de won onwe no na onu amu na mu nyina no ope wo se Ellen free na bra bomu no wo sa ka che Ellen se Ellen wo ko ye no ma fa foforo we di anche na echi mi foforo we di anche na echi mi ha enuoma ma ye no ni mu o obema bi betumi apepa na no na zu wakọ wi wo bi free ni dem na wo ba owi na bepepa na honey Holly, how are you? Now who ye ankuna no ye. Enuoma wo mo ye no, wo kunu wonche na akwa no tum. Na enuoma mo ye ndie edon so bebre. Na manko ade a ha me wo Ellen ho ne se, me ka kire ma ne se. Mesre wo mo ma wo mo ani na ho. Omo adwene no wo mo memu miye. Na ema omo sua akrokro no na mema ne de me se wo mo ano te se wo. Esi kire enchene. Sa de we nyina ede. Sana mema netie mema ni nyina enti wo bi ba wabra bo ma hweyie be ma da krope na wo hia wo nipa mu wo wan fere ade na wan fere wan nyina ba bie no aka se oba ahema manage wo ho na bia na yenko ana yentina ba bi ne ni nkomo na nipa bebrebe ni mu nyina wo fere wo no wakoto wo oduru wa wakoto do you marry me na wo say I will do asama na wo kan say ye be ma wo nsura ade on fere ade Bema way oya do you marry me? Oba ware no. Onware onya bema na ni sura de wo bua de. Ehu. Ano de woni wo ba no omo ye sa de no nse. Omo ni wo ba na tena che kakra no. Na bia wode wakọ baabi da kru bi. Ano na aduru ho no de wakọ baabi no wakoye sa de no. Ano kra no no mienu. Ana wadafo mienu bi ka ho no ayi ring. Na wo de ahye wo nsa. Na no dia we dia wa nipa bebrebe we mu na watumi etu ho asi ho wo ba wo nche wa akra watumi abie mama no woni obi kunu so na tie oye wu good o ma wo empa so wani je wa no adua no de ma wo enti je bebiem na wo hia Akoma wo so wani brade e na wo ye sa ade ni nyina na me dia me ka che ne se enne wafiri ba akum wo komienu o ma nani enna ho se be ma ne se Obeha ndan na man no abrabo no bibia anse ye bibia anka echi ma no 30 years no e ma yentie ne maame mo yentam na ware eno na ha ne sesi a ommo ne ho bon na sesi on tena si obenya be makama onje kakra bi ode ama ne bia nko ha dan abrabo no ebeko yi ama no bibia anka echi nyame nhia papa health alert clinic and America for one of the ama wo health alert say ye ne wa doctor for akukudam just wo mo abene wo yade bi so ne won fidie just fidie kase pa ya yade esa yade enu ti bra chronic diabetes chronic hypertension stroke anase wonan ne wonsa na yetititi just diabetes no ukun a enko hypertension no ukun a enko me pa cho srade ayi ni padua ni mu se ma adori mu te sade akokona dokora be typhoid na gonocephalus ulcer prostate ana wonan se eya na ehhye wo foot no woni padua ni na to aya se ehwo hye sa na mu hye wonam ya no awedie aye dada wonam ya sisi yade eya na wumpom wusisi wontini mu twetwe wonam ayise woni so bru ayise wo bete ato woda na dwa wontumi na meso wo ba white and adokoro wo a wodi ye health alert clinic tutumrika ultrasound scan and a massage physio ne woni manyina ye your lab ne dia ka nyina woni problem ni nyina ne sa obeba ashaman ye ne Queen's Hotel and a shani mo ye be municipal assembly no and a Medina post office ye be a First Atlantic Bank and a Kaswa Crispo City Junction ye be block factory no frɛ 0242 518893 0242 518893 evangelist mami wadam fubu asim mo frɛ na wansana so chia mejene so se me kasa wansana mehunu pa mejene so wonderful mami tu Ghana mafu so oba unya 30 years adwene bi ba ne ti baby adunu 25 ni 22 for this omo pre single city nti ekoba 34 no kona sa no mo nwum ne etum ba bia agimi etum ba bia agimi ye wo we etum ba bia agimi ti fit 30 Akoma bia obesom wo mu se eya ye ka ye fa ne sa me fa ne sa nti adwene na aba hela ntiri mu no enu nti se no de we yenya pascal no se the next target you be kun obeje
ɛhɔ na n'adwene wɔ more ɛno na metoto asrɛ ne sɛ ɛnyɛ obia na wokɔ na wareɛ ho a wofa wo ho di sɛ first one wayɛ kwase a wo si wanhunu da ma me nka nkyerɛ wo sɛ ne nua bɛma na bɛpɛ ne kunu de ma wo a mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ nipa yɛ nipa fi na ɔmfi wo na bia ne mpaebɔ ɛna akɔda no krɔmfo akɔfa krɔmfo akɔwie Akoma FM ka mehu yɛ driving license yera yɛpɛn DVR yɛmpɛ na bɛso driving license yera ɔsɛ wokɔm TTD anaasɛ DVR hɔ ne yɛpɛ driving license wɛdɛ driving license yera ɔne ma bɛso na ɔfa akɔkɔ pɛ deɛ ɔhɔ na driving license no firi tɔɛ so ahono enti Allen yɛbɛserɛ wo afiri agu nneɛma no ahwie agu nyansani biara na ne out of the mistake no ɔgɛda pieces na aka no na metumi aka kyerɛ sɛ pieces no ɛwɔ animonyam ɛkyɛn pan no num ne mpata mmienu kɔ pieces no na ɛyɛ kɛntɛn du mmienu ba pan no num ne mpata mmienu esua nti pieces no gɛda na ɛbɛboa wo sɛ kakraa bi a wɔagya wɔn a wɔwusu wɔde bɛsɔ wo soɔ no gye na yɛ wadwene sɛ nyame bɛtumi ama wɔnya wo nko awo deɛ na yi firi wo tirim sɛ obi kunu enu obi kunu no yɛse edin ba kwa sa ba kra yɛ agyapadeɛ ma yɛso mo frɛ agyapadeɛ ma na o teta nje adin awuwu a agyapadeɛ wo cha ne ba benya bi mo frɛ agyapadeɛ ma so ho nti wo ba ho onim sɛ papa no wo fie mienu miensa nti yɛ kikiriki na twom no anye mama no ɛyɛ den wo de wo side chick wo be side chick sa abunya to fom tim Akoma FM sa dwunu we ba utima sɛ ɛmi ya sɛ wo bo ani wo dua mu sɛ ɛyɛ normal obi de bi yɛ me ɛnyɛ me ya ha sɛ nyanto no ɛnto wada wo bisa be mpre nan ai ma ɛyɛ normal nyanto no ɛbɛto abrabɔ de sa neti ɛbɛto onfa no mfa mbobra yɛnu abɛma no bɛma wo so ma wo life ehu tie ni yɛ gya usu utie wo ma da bia yitwa so waduro yintwa so da yɛtwa wo ma bi so a menne abɛwo ma mpontimi ngɔ onko na da efie no mfikyere wo na edi akoro wadwen so na wo ho den unyina tokuro bia be wuro tokuro wo na be si gota bi mu a etwan bɛba na ho no we nyame ampata wo yiri wa wo be sa agya ya na se we kromfa ne ho totoro se de ne ho sei enti ye be srew suban na wafa na wo nafo no mu di ade nse saa na wo tie no wo betimi asesa ma na yi ye be srew enne ekabo bebre no emwa sika Ghana sika asa sika kana be di wo nsam no a akoso amaji we maji ama maji akua maji no na sen na wo be wo abobra de sen na de ma wo ma no nti ye be sere ya usu susu to pakọ na wa hwada koro obehia afa be wo atwadufude te se won takra be kakra na da ne bopin na da kwan no umuni emuni hye no so na mo nyame ensha wo papa yenko na meni abe man kodi nkoma ha ya Akoma 87.9 FM program no eye Akoma mu nsem what Pastor Julius Onka na akwa kokonka evangelist Samuel Mensa enka wo hwebi ewo Onua TV Rabbi 1 TV Facebook live and YouTube mira mame mu ahawie ye na mame nyame adom bibia abokọ me gisa won so ho ye nyame adom me ho ye do ba ade ase ye de ntia be ma obibia sabre na me de atifo adu time eba center aso ye anokwasem say time herba center so ye bia ye adura ye frɛ no time herba mixture ana afi adura frɛ no time herba mixture onuadofo adura we ye adura se unya bina se wodom na ekɔ unipadua no mu a anokwasem se bɛboa wo asiesie opopapa amo ahoɔden no atimi akonkan ede amawo ebi ana opaduro ni bi atimi atɔ a oduru drugstore pharmacy herba shop Lances chemical shop bibi aton aduro bibi etunduro nyina aton a won sanso betimi akadura ye frɛ no time herba mixture na fe time herba mixture onuadofo unya bi no ma ebetimi aboabo paapa ye nam edidi adwuma no 0244 417 669 0244 417 669 se offer time herba center brebiara na ye beje offer so nchemuni asemisa bia no yetimi ade amount sabri a wutimi nkan anokwa
kwasem se bomoden a se onuadofo wontena se ema weda we ema meda no sintudia enam se tiriyare na edanso ha enam framam tiriyare na edanso eha nipa etiti nipa na weda no esesa se na wo hyase se eba na ensuo no egugu a anokwasem se basa na ebeka se tiriyare no mani age papa enam se ntontom na afei no mo so ebe pai kese afei no mo betu omunkosua no kese na afei no omabati egu eye asase so ene enipa so na omadi omudwuma eno no onuadofo se dia weda ni tinti se wanhwe ya na tiriyare afa ho ede awiawo obi o ho no masabra wo krampo edina anokwasem se ebia na ye tiriyare na hawo tiriyare na etito anase ediunya na enso enam se awowo mu dada na weda no nso mu wonyunu nti ubonse na onenam ho na wo nam ho afi ubonse wo mpɛ ho asɛm na wonka onuadofo a wotemenka hwe difference ewom anase hwe weso utimi hu nsunsun a ɛda yare awo entem ɛna afi nso ɛyɛ insutɔbrɛ awo entem ebi be otimi se anokwasem se ɛwo hɔ no awo no timi tegu ni padua so efiri utimi meka ho na ase na afi na baabia ɛwoso anokwasem se ba sa na no wano nyina ɛka boso ubonse afi wontimi krampo ɛnkasa wontimi ɛnyɛ ho hwe obi na no mposi wakasa sɛdia na no ɛka boso no onuadofo abura adwen ɛne ntiaseɛ so ɛno nti ɛne ɛkamfo adura ye friend no time heba Mr. Ediamo obi biara se edro we ni edra se onya bi na se wono mu a ebo asiesie oni padua ni papa kura ni padua no abre ti dia de bia beto agu ni padua no so abre ti dia de bi ha wa etete wo ye onya hu twabere wo je wo wa NGM wo ho hwe enye ye no edra e friend no time heba Mr. ne beti medi wa kagina mu ebeboa na asiesie wo enti edra e friend no time heba Mr. onuadofo sa wodweno ho no apomuden nko ade a ema sa edro we empa ho de biara da enam se de bia mekase ne obi wo ni tina o se eye ne ya se ti yare kura ya obi ama ne ho atono obi nso de de na kwadaka mnam ade ntina ne umma ho ban na no maduro na ohu ento preko na betena se ama yare na ba ansa no aka se mekwa no maduro atu ase onuadofo time e ba mi hyedo ya dura ya nom na bere bia sa wo yare o sa unyare o eso tin maduro we enam se ya dura wo nom amana bo ni padua no asiesie ni padua no na de anwode kokoro ababatu ni padua no so na afi nso abo ni padua no na ohu na ya na eya oya ohuna ma twetwon na wontimi nya wo hye no ayi ade afiri wonum ade amawo anokwasem se weda we ye sabre ya anokwasem se obehwe no obi wo hono wontimi enante o wontimi ntia ne naso kura obehwe na naso nyina pagya ne naso nyina etatai ne kotodwam ahwehwe no otenka wone nkasa ne ni padua mu se emu twetwene pa onuadofo unya adru efe no time heba misha na so no mo a ebo ni padua no papa bra ohuna mu twetwon otinka wakase hu se wiwo emu ya oya na afi na utia ona so enyeye obotwa na akotodwa hu se pose obi wo hono kwasem se so otu kwampo na otene kwani shika mu a wontimi krampo nsifom biu anokwasem so osifom a obonse na wotogu so osifom abonse na ne nantie asesa ne nyina gina se awo kakra eba aye no amase ne nan a ordinante no ontimi fenti afom onuadofo wadura ne time eba Mr. Wate eye adura so onya bi no mu a ebetimi aboa wasiesi oni padua no ama oni padua na timi akonkan na afen yarwa etiti ni padua no enyarwa ewo ni padua no so edi wonya edu abro no ni nyina nso atimi afiri so obi si anokwasem se na mintimi enidi o aduane de yade se ya me ha papa mesi obi o na hu hia onya pa anya se ya wi aduane na se aduane ba besi nanim sabe na no ho kire no ubon se sadi osifa danda no ho no wanyinya nanim oye no ho na wo hwe kro be ko bisa ne sa dan asembɛn na abafie na nso na eyatiri di yare a abetra nso ama nanum ato ya wontimi ni di aduane die anum ade a wosan ko timi nya ya betimi abo ama na timi ate aduane den ka ama na timi adidi no ono de waso wonya bi abrebe nanum esa nwunwunu nanum ya nanwunu kyan bonyoma e wasase so onuadofo abre ati di yare anasa yare ya beto ni padua so de so ha wei ede abre wo no kai se dro ba ko pa ono mo a ebetimi aboawo asiesie yi so ha no de afiri so no time heba Mr. Internet wonum na ato na se wuntimi ni dia mesrew no madu efe no time na entimi muaw ensiesi oni padua no emu ahode entimi tumpon obi si anokwasem se ya na me ho taye hyepa obi ha onyina ne se sanka ebe na wapon adwuma no wadu fie no betimi adama no ho ato no nanso obi ho anokwasem se nwumre dubire oba beda afebon sana no ho ayehye
afebu nsena na akoma ebo peri ne home ete so wontimi krampo ehome ye onuadofo ene se wo ho no hu se kakra na ho ehyehyehye obi kura de ne nsa kan anaso obi benwa nipa no kura firi se ho ayehye abroso onuadofo ene se ya na wo ho na hu yehia na ho ehyehyehye na wontimi nka ho wontimi nya ho hwea ena mekamfo adura efre no time heba misha edi amount abra wo hye bia beto nipadua no so na hu yehia na wo ho etete wo no unya time eba misha ni bi na so no no ma ebe boa ama sa ho no nyina agyayi anokwasam se adura onuadofo esan yare ena yenom enya adura ekotode abesi yedam mu abebe decoration we yedam da bida mesra so to time eba misha do na hwe so oba no anopawia na anwumre emfansi wudam mu amanfo memu amo se wonso wadura wonum ni emfanje fans wa bra yare ebe tete wo yare be ha wo ne mum no maduro no na nya nipadua no madwuma na abre bia so wa hode na atimi koba eno ene ebetimi amawamo ewo abrabom mesro pese ofanya 0244 417 669 0244 417 669 say ofre time eba center ye beje ofeso adura efre no time hh eba me say adura e boost immune system no ede ema yen anokwasem say immune system no ye beka so de ba twika sem eye enkwabu a ewo nipadua no ma eboni padua no ban siesie nipadua no na efenso ema yarwa entimi matwimfa nipadua no so anampo se eno na ekotia yarwa wo nipadua no ema yare no efiri so ene se wo ho na se immune system no anase onipadua nkwamu no ano emre na se wo mudwumadi aba fom a ema wo bre ema wo tete yade eche basa empo se mframa bo na abo yare ensom na abefa na abo yare eduan na abedi na abo yare bibia be bia no na de yarwa na de abesoyew na enso so no madu efe no time hh eba misha na eboa ebustu immune system no edemawa eboa sieso papa emo ahoode no etimi kwosoro na mfaso de esan wo mukura no se ene se uyo oba na se de opese wa hunu de etimi koye wo ma asem wa yimfi honom opese wo no madure betimi aboa na nyoma epiepie firi hu fita oni be mehia no kwasem so obehwe na be ma no akeka no be ma hu nyina te se wa penti no anokwasem so de we edi unya oba pa sabi sa wuro hu to wo no ma nyoma hu wom udware nyoma epiepie firi hu no eya no wankasa kra na tete na se hawa adure efre no time hh eba misha anokwasem se adure we ye emadwa ye dura etimi boa siesia yimfi hodom eye ho amanyanke kanwa bi aba honom edi firi ho eye nsansan na egugu wo ama ne ate egu ni pedua nani ena obehwe no wa ha mu na nsansa begugu nyina ere bia wutitia na epae be bia begu na honom so ahyensuo mesra pedua efre no time hh eba misha minu aba na no mate ebeboa wo oba bi wo so nya meme makra na ensuo egu no oba bi ho no no nko ate na ensuo gugu no ama se so okodi pem kra na akwakwa ye den ede ama no mesro no madu efe no time hh eba misha minu aba ma so na opeso bo adwuma na sa otimi bo ni ye pa no kwasem ni ye no maduro na mbie wuntinim ema amoja asem ntimi nya adwuma be ma bia no akonyu ha wa na wo ho no ma be ma mkeka wa ebu hyehyew wo ne be ma ntimi kana dwe na niyama hye no ote wa no abo pitiri be ma na obo nsa no kwasem so ho a ensu fie na firi be ma mu ba wo hye box ni na miensa ana se ni simanum na emu nyina afọ mesoro be ma de obetimi adi nya ma ebeduru be bi no afi ojonso na akwaka punachi ojonso ote sa beta be manim na ensu na entimi ma abonte ade ntia eye mwowa abetra bememu a omwabiwi bememu na mu kwan no eyesie opadura bememu betimi ajewo ebetimi aboa wasiesie osabri ya anokwasem se kokopadura ye fe no time hh eba mixture ename nsa obre no udi okọ drug store pharmacy eba shop Lances chemical shop bebi eton aduro bebi etun duro nyina ton a wonsa betimi akabi ebia na wachinchini benche no wachina na unya adura ye fe no time hh bia ofenya ye betimi anhyehye na yetimi amane ka bro ba bibiara owo a wote menka mesro ye na mane ye 0244 417 669 0244 417 669 ko ba bia to adro bia obenya bi
Yo, meda se papa paminu be ma so dia time herbal center for akache yakwaji nupa de every ho na Channel Social Alaska Star Enterprise original wallpaper sahifie enu ti se wo pe wallpaper papa wo studio office wo papa wo chese be bia restaurant hotel ho a be bia no e wo se wo ko Alaska ho wono na wo de wallpaper papa afebode etia na tie infedi na ho a wo de abawo kumase dum wo me sister no che plaza be Prudential Plaza no for 0554114878 0554114878 Alaska wabajo so nemom no ene yade no adokro wo papa winya baby emfa wo yade no enkoto ase enu ani Dr. Mensa Bar Clinic o kumase kotwi Guinness Depot wa woni Guinness Depot no ena edin hwani munti Dr. Mensa ena frɛ was stroke hepatitis hypertension awo ena mo pe asthma ena mun san yade prostate diabetes sisi yade oba wo fiti kromo menstrual disorders anampo wo kidney ena wo problem a wo de Dr. Mensa Bar Clinic Dr. Wanda kache na wasa woko wo ba no uko school osuandia wo hunu wa bon maame papa a refre wo so do wo de samek Retiment powder and also bisu immune system no shane so benye bu Medina Zongo Junction Oman FM edanimu kasua woni senior high school hwene mu kofodua enka ne ba bia ne yekum nam no ho enwo wotakraze woni secondary college hwene mu Sunyane Presby School Junction woni municipal hospital hwene mu takwa woni Dr. Folson ene hwene mu go so main lorry station wa dunko no fen woni post office ene hwene mu Dr. Mensa Dr. Wanda wono ne hamaka sa wote friend was 027 1173551 027 1173551 Dr. Mensa abajo so sin benji worry agudie papa fie ni ho sin benji worry me say agudie papa fie ni ho enu nti wo pe engagement ring papa afebo empo ewade tia na tie wedding rings earrings bracelets and as a fancy rings ene ewoni ma bebre me so bomodi atutu mirika enko ba bia o kwase wusika St. Ben jewelry yellow gold rose gold white gold black gold silver wo pe the same na obabo wani totro na St. Ben aye de amount mo shisha wade mo pe ba bia koto ring St. Ben se brown mbeko flexible payment terms anunti mo fra St. Ben se sia e was 0244 284122 0244 284122 0244 284122 and St. Ben jewelry any kwamo 03224 98035 ube to me abem ebonom yasape yakwane yakwaye commentary and it is 03224 98035 wo ba twa wasem nitia ofofro so emremuni yanko fly away travel consult yadu betu kwan Dubai Canada baby apeso ko Italy eyifa and apeso ko UK yado beko the unya no birth set and no passport e fly away 0243 421215 0243 421215 Wedini baby afrefree original Marco Alex to one can make a so Alex Bonitoni yanko my monitor o diagnose be man na ke so bi san se say no crese so one the man na sa wa na ma no on se hono wo mo nro ho anya fa wo bia ma wo bia no ane hu gen no obu nkotodwe se wo pe no tinese wa so bi no ko ne so one ho ba ko deny say the odi ache wadwene ni yanko na ye kwaje commentary 3 nti se ye beche obi ntimi nkasa bi de to so ni na konta na so na wo de ma no sa konta madam fo wo ne boy libum bibia wo ne nei twice wo ma ne so and then like the but me aba no o hidi on say ye kama funi kama dampa on say me obi odi aye de obunkum na mum be ma no so wo ye medi wa ma ne na ho a say obi di ndok no kwa ma no asi I mean sure we didn't baby afrefree the family kwabna bonita oni yanko Akoma no kwenya me ye ya ma no a o ma ba sisia o mo bra o mo boni nye ye obi no mo take awale so afipa so o jai ekosempla ekodi na bet yen ya man because sit about kasa nice or bomba and memma na se memma no esi baba man su be dinye e man bi ti awale ase e ti awale ase kuma yo muade and so no mo sanda memma kweti e bim kweti ko ana kwa nyem no bia be ko ko yen ya be man so wanye wo si se ni ema yi e se de mukae no ubedi but one day no area
Meda se papa ya Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Awo na mo pe eyenemu san ya dia Dr. Mafo. Obetu ase ma awo na ba. Obane nante fanebra atonso seso ate bisa ba se ye ben Presby School Dr. Mafo akache no. Wo dia friend no obane ben nante obewo 0244 41 1099 0244 41 1099. Na Grace Gift dia yade akache cancer, prostate, fibroid, stroke, diabetes, yade hepatitis ne malaria nyina ulcer. Your Grace Gift kuma say wo washroom school junction wa en kan ni wa chimota petroleum bangalo one wo 0543 3200 300543 320030 Dr. Gbadema Emma Gbadema Garlic Mr. Nibi Bema wo stroke no cholesterol no wo funa ikase ne bete so Bema wa ye mre no big man capsules ne Gbadema ko capsules bom ko capsules no tu yam tim na afi ko kwase Gbadema ladies capsules eye medro mo akoso kuma mu ye kama godash wa asthma no bomodia na enum godes powder ne be 0248 288788 0248 288788 nane doctor nkasa when is you receive any yade any da so heba clinic e wona abekọ de akanyina no yade bia wo mutu ase ka dam na enkran o watabora alhaji wala kwa junction kumase o wapatase brother man kwada so estate 0540 864 232 054 0864 232 na anyone any enkomo na NS ointment or the sastra e ma ready ye awake natural capsules etu na mu san ya de ase Fred doctor was 0245 079915 0245 079915 cafe for talala no cafe capsules or babema takwa bentoa ye adwuma dan ye ba kwale na capitan smart eba wusko bi ubenya bi Fred Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 na any Harriet enkasa sesia na mom de obo ayem yakofa phone calls no Yona pharmacy or the piling capsules and the ointment abakoko adro tetahwe wonunum bia bema koko apro ye sorry so na ebusu pani sami e champion wa betena se na fei what the commentary papa to aso if you rest day bio ewura shoka say ye na on to prot da what nkama no ntuma ni amfa ma me so emra foforo abani wo yare 1 week na ho nto wo a metu afrifia